matete be mana be me metete ne so ye medien a asama ma me ne kan akra me man na sintie me bisu ni bi akra misa ne question po na om say ye nsore say be ma ne yare a me ba ye no ba bi a be ma ne da me ma nkoda ho e na me yi me mpakoto ba bi e koda ho ti wona papa no ba ko bisa say na we so ye complainer ye ma na mami kasa ya no msi mu mesin ye enaja ye fa ye ho ne ye ba ye ba be du so hu obi mfra me fra obi a mua me kunu nua yin so ono nso no di eyiye ni mu bibia ono na mini mu no kunu e friend say pa cho e friend Bernard Ago Mensa me friend na o mua me akwala nso be yare ya ma me fra bra yi kra o mfi mi mpo sei nti no ni lady bi wo ho ono na ya na me kama asem kire no se bia bibi ha me na ma free lady na ma ka kire no da no ba ko de na akwala kra wa je ne ho kra fi mi nsem me fra brantie ya wa mfi mi na me fra ma se ba no e na mbo na mane no so be bisa no obisa na o sei na wa ye busy sister no na sani miska ase na me de me ba no e ko hospital wa mua nti wo mua na me so me ye de se ne na ma pa aba na me jai ne frɛ nti na me frɛ ni na o de betu dwa se e dan na me ni me kunu ni si ye no o yare ye me Bernard Mensa me kunu ya no se e dan na me kunu si ye no o pese oton na o yare ye no e ka e na afei ye mu nso e ka e no koji loan so wo bank nti o pese oton dan no o kan na me nti ase because anya be ma na nko a e na ye asase ne pe e na me kwoto ye nti me kura na me force be ma ne se o ma ye nye ye de ansa na ye start say ye ma me e dan ye nsuo bucket ba akokora ya ntobi wo ye dan yesi dan no nsuo bucket ba akon mo anto na munya ne he ya nto me nkola ne be ma ne de no na ye twi nsuo na ye woti nsuo bi da ye efie na yetim ya na afo enti me ne nkola no na ye kwotwe nsuo anopa so mo ba be ko school a ye wo so opra me ma na mpra ye wo so twi nkuko me ma na nye na me so omunya ho ne ye nko nsuo bi no omo nko enti omo kwa na me ma ye sa na oma no ya ko nsuo na wie enti nkola no ko school a na me ma to aso akọ nsuo na kwopem se anwumre ombeba na ma ye aduane bibia na anwumre masa no omo akọ se be ya de ye a ye benya bi asan de atoa adwuma no so na me ne nkola e ko ne sa omo bedwi ka kwan so kra e wo ye fie no ka kwan da ho nti da ma ne wo die na sinti boni na wa na asese mo twi abo na mia me ko sesa abo ne boa no na nkola de wheelbarrow akofa aba abo ni mu pai bi kra se mani pai e na ebi peti mani e se edimu se ama mani no nya mi we e na brantie anti mase no begina so ikunu nua no o de beton efie no wa to fie na wo wa ton fie no na wan di na wo papers no so yes ni be ma na kasa ni dini ni bibia na wo papers na so na o beton no ka se sa aka ni ade ni nti no o sere me a me ma kwan na onton na me ne akwala ni hwemu ni bibia no o be hwen ma me no so no o ne me ye fine bibia ni a me yini fi se ne bra no kra ne me eye bibi mpo na me ka kire na onu mpo no ka bibi kire me na me koma to me yam enti na me nim se obedi me hwambo e na me ti na se e na obeton efie no so obe ha da ya maye obe hwe me ni akwala no so na nya me ye na dom na ni nsem ye we a wa pe ba bia ma me ni akwala no atena e na me fo no omo ba omo so me fa che se mo so fa ba mo so be fa de maseba e be fa so mo ba be fa be ma na nuoma ma mi gina me so enti ye mi ya me se mimi da ya ma mi na firi mu mimi da ya me fra u o ba sesa wo ni wo kunu da mu nkonya ni ya plastic chairs ni ade yin no me fa ko ye asempa na me kan o me fa ni nyina ko ma me afọ wen me busu afọ na ka me wabusu ya wo ebra wo ni kunu boy ya mo masiesie mo dem ho no enti de wo mu ja wo de wo dem ho ma me bay ene mpa ye da so ene kai
omu tu fa nyina ko omu de bibia e no na me amedea enti masse ba ni gina dem e na me kun ne bucket wa phone tare na so na wa fra kwala no ebusa no Gideon we o papa dia na hwan dia na wa makwala ra kire na ne baba ne stop ma me ne ka kire ne se me bibia ni wa me wo no sa kwala no onim bibia me wo bia no so wa so ba ni bisa hwan se we ye ko papa dia na wa Gideon no bisa no so we hwan dia we hwan dia hwan na toye fridge ma mi so tamako na ka se ma me fridge na nya oba no toyo me na me to me fridge into ofre me kun baba no o ka che se fridge no kwa me ko toye no ye me ne papa no akasakasa o se man fa me sini dem na me dan no se man fa me sini dem na me de akwa sini dem into nkwala ni nyina ni na me baba no so me bibia ni wa me ma akwala ni hu ma me se nya owu na ba ya nka obi ni mu se nkwala na nya me ma wujije wo mo se de wa kasa ya wo papa na nkasa no kasa fiso ne nkwala na ma mi jaye okofo be bia nje nkwala na ni da haje se me mase bai onim enti se de no wase ba ka che wo se wo ye we nyina ma be ma no mensu do mensu ene ye fiada ne ye boja ye aye ni ti bomode anaka ye ho ene wie ni ye fa akoma mu nsam dwumade no embrao ni efa ntoa o e wo tokoro ni ntwo no mantwoa ene ba bibia da ene iwuwo bia makacha osa wonso ka ho bi we are resource person we are panel member enu nti bomodia se wonso jese wo be wan waso no na chese wonso watumi atsie bie no wahwe bie na ebre no so a wonso watumi akire wadwen enu nti ene wie kaya ho ni efa akoma mu nsam dwumade no emra o papa na hye ne so Akoma se wonu TV Damun live sanso na King Steven so ye live was so na your Facebook viewers no on Facebook ni Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM and YouTube no Akoma 879 FM and into Facebook bomodia na follow yen bomodia na follow yen wo Facebook like and page no na fe wa comment YouTube so eya no wa subscribe ya maye wamia adoma no so enunti ebra no so a ubonse adoma na ya kran e wo fo no so na chese akoma mu nsam dwumade ebra so ya e wo se wo ka ye ho e wo YouTube won so Akoma FM Adipa Information Center wo kwatwa fatia Big Love Radio almost it was Spain or type web radio modern Ghana one more USA so that OPD radio GH one more UK one more BM ho ha ever ho now Free FM 97.5 one more ever touching my general manager in Masabre make us say one more BM ho ha I'm touching my phone na area one more so 8 year be shining so mame say Piwak Natural Health omo and the 3P garlic meshaba and afa grow fine mojadura yedi Akoma the first story no ehon eka mayenko na ye ye mami enkonkodi enkomo ne fiada me se ye boja ye enu ti bomodia na hye bomodia na hye efa emaye mame mu ha bacha ye na efua Akoma bacha okay efua ena no wo de wasam by sem mu kokoda madam fu bi dem unu kunu bacha wi akire no na ena wuni wukunu da ye sa wafo Akoma FM bacha mu kunu adamfo no mkoda ne dem na betwa bacha yo eda be ma ne wa ha say be ma ne ni me bacha Hereford wo fia Hereford me pa cha wo phone ya beje wadru ha ne de fato ha former sister mame na wajiji adem dodo o se bi mase atra kwanya ne mu no matra mu sen chen say because any bra be fie nti no anyeji nam na ekasa gum ni enko okay efua na no di asem ne ba ye ne friend Hereford eye wukunu wa homa so ena de wani ahoma no so wo fi ha ya enu ntine ka Akoma FM ne mom ka de hia because be ma no wa ha na no ye ma akwa ma akasa enti ka de na fa ye nto sempa enfama be me e pa che de mi se sisu han se ablante na ekoda ne de mo hono
sister be man me there be can one someone on your branch and still can one some na dade buy you know me pa che me na tena mfie nkunu when hwan me pa che me ne ben me kunu ben me na tena mfie nkunu nkura menu na apiem nkura menu piem no o fle me se me mla atonso ginya ase na me mla no me ba me koto na danfo ka che na danfo no se wo tu kwantie na ne dan mu ho ma no Akoma FM na danfo no de ba me ne show no so o ko je na danfo no kwan boy ne ba dem ebe ye bibi ma me ni ma de kola wo ye nti me mfa sa afi ne fa ne me hu se me kunu de fon a chem se video bi a me ne ni mi ni nhia mu dida so a boy na se na ma na dwuma mu boy be bodin ni pa che boy na friend redom sa boy no na se na ma na dwuma mu hofo a dida so a nti me kunu de busa me no na me se me nimu hwe tinchina o se me nimu baby misime nim ho bi ba o se tinchina amadua nyina aba mu ese still o se me ne boy ni e wo bi e pa so anti den nyina sa o hye sa nim boy ni me adada boy ni kura me nim number no so ka me o share phone so ka me ma store ne papa no me ji tu mu sa me ma store ne papa bai na me nim se papa bi a obegina ma me sister aware ne number bai na nya me sister ba na we ye sa mistake so wonyi ntum some me na me store but me say phone kura me nim musa me Mr. Banner store sa no man store was me nim it sa dia boy ni dia me hia no o me yi na no cause that day so I check akra me ka na pese me ko na adwuma monti me nam wona me ko na boy ni sa afra me nim adokora boy ni wo je enjoy boy no ne bo nipa ni di me pa che fe na wisdom wisdom no afra me number no e wa bla me ko me kru ni ho na me se me akoko busa ni se boy now the your pictures in the video na to adwuma mu ho asane sana ma amanfo nti ka pese me hu no kwansi no ho na me du na nim na na afra me number me nim me nim adokora boy ni so wo je me nim adokora boy ni bi wisdom no wo je film me nim adokora wa hyehye so wo di mi so wo ni mi adada o me yi na no me so me nim ho hye phone kora me nim phone me nim so me ya de chire obi e de be ya ma me nim enti ete sa wisdom no o me yi na no na wo se wo kunu hye wo ma wo bodua e pa cha wo hye wo sign na dua no wo born ne sign me pa cha o so me trim me ko no ho na jefa me ko no ho no akasakase mu ana o se boy no o so wonye obi bi da na on fa machi a o so me tim o de wisdom no so o so on fa wo da ana on fa machi a ye don to so me trim say na o de pem da na o bo mani so ena ma me so me bodia e sa na ho se so o se ma fa wa chi da nsuo no nkume so wo se boy no afa ne da nsuo no so nkume so wonte no ho ase se me na me ye okay me da se papa ma memra Hereford so o ha enu nti Hereford me pacho ma ben Mike no na kasa gum na any bre has come obey where you wodan aba me na o mienu where you ana wo mpena me nye ne hwade de ba me na utu ento yo mpena asam no awoka no sign the city e pajo mo for wisdom ada me asam na awoka me bisa so ma for wisdom ana me bisa so wo yira asam na awoka no sign the city e wo ma wo nkyire mu sign the city asam aga ne ka no gebe me yira me na o mienu o ka no very good asam ya ne se me ne wo asem ni na me bi point na kire mo bi point na kire me me no wa tu na ma me yale ti tu no nyina etumi ansi ho ba first one no me na sometimes na me die friend no me time fridge na koton ye na me de brem ti once o say me na wo ha me ma me ansi ho ti me ba me ho bufuo ma me so wo hyefo Akoma FM ma me na wo ma fro wa transi aka kire so mama na tan mama na wu me pacho nya mama yo tan no asem obeyi kasa no point ade a odigira so ode yesa no wadi ye de yesa ade a ogira so a ode ade no wadi ye ade a ogira so a oyesa ade no wo ye de ade oye de ade sese wo se ade a ogira so a oyesa ade no ye nim sa ade no
enti kyerɛ saa de ni mame ade original so o so obegu mani maso me do ka kyerɛ me so obegu mani maso me odi ka kyerɛ me frɛ fo so ka kyerɛ me me ma me wo bufuo ana ode yesa na me so menim se be ma me wo bufuo no ode yesa ade no kyerɛ mo ti na issue ba ya na me hu se be ma me wo bufuo aka radio so aka me ne ko aka so be kyerɛ me nyansa na wo no ba wo no ntumi amehwɛ na eni mo ko asaka no mkasanto asonto so mama radio nti wo gyan ne mo asaka no timida me obaro na me do no na mo kran emma oba no ne me nkwara emma na ma wo mo na mo kran ba minim de oba na ya wo machi na me hu am ko kan asem okura issue e ba ye no ya kan wasem ama na twam kan wasem na twam ba issue for ba ye no opaja asem na ode ba asi ato me kase me jano nyano me na otu madwumu da ho adwumu da ho pa okay nyano bai me ma me wo bufu a ode yesa de no na se wo a me na otu no ono me even kura se me surveillance ana se me ma me afun wa ese unya do ma me ese unya do e ma me se me ne be ma na o mi the busi of okọ na yesa de kura na ose o ma me aye den a bisa no da bi wu na wo ka me yi ma no ko ma na wo mo aso ma me aye bi a won fa nche wo mi tie awona wo ya na anko ho no kasagu mic ne ma me awona wo ya na anko ho no wo ya na wo no ma me anko ho eno ho bufuo Akoma FM ena ndi sa nyoma nyina ba na de na no ba wo na wa anko hwe no na wo kira wo dey ma defra dubam oh na so nya hwe ne yi ma di owo e me first born me fridge me lim se yi ma di nti me ta me dam nyoma koton ye de sende no to pampers pack ba ko e de command me sanya adwuma ye na me ko construction me sanya adwuma ye 7 months sa pameli na betra fie yanko e pameli na betra fie na me ko construction o ba e bia me kwa na senuska ko na senuska Akoma ko na senuska enti me ma ho abufuo e na ode yesa de me ma me wu ye no sidei me tra me nim me se ba ga se nyam neti ento wu ye no ko home present owo ya me no te asqua de tama me na me da asqua ne bla ye ni nim na me da asqua me be da no ho ahoma chema so ku fi wo kwado no ne dem kwado no dem ale na ni dan na mo dan ale na na ma ne mecha on je wo fi o dan satan na fena na esisu ayi eshebu fra ye Akoma FM te o ba ko no me fra no abeda me ho bosum bia so a me fiase kura me friend man be jiska bosum so a obo bosum me because me ye bosum aduma me so magilo te dia bekte me kakra me nya no ma fro say maame okay nako okay enti yenhwe sa incident ya adia ba beta incident na dia ba beta say no adia in the sea that night ya mokoda madam for the dem ho no kire ye mu you see that night okay a day okay yankwe omukọ wa akoya adwuma ana boy no odin ki ma me say yeso baby akotena me wo no amato fence wa fa okay na valanda mo corridor no amosa wa yen gate da no padlock dem enti se obi aba shada wo mutum na mo de key na sen da bi wo ram de key na sen ma me ne da na okay me de key na sen enti so be so ko jo so a o ko na wa key no okay na de ko jo so yankwe ti na me say won dey save e mami ti o kono no se me da o man okay sometimes o frame so ba me sa dia madam for ni tu kwai ti bla o ba da one day
And 3 days. Okay. Just one. Okay. 1 day. Now so cool baby. Okay. Oba so no bo mesh nkete even good. Just 1 day na baby. Una man is kako boy. But you na man is kako boy. Okay. You man is kako boy. Because minim say me no about it. Na bo so me. Me ya dwo bo so na ma uska. Minim say nyen sika ni na na betu ati aye ho. Meti ase. Enti sa night no dey sa day no dey na see here. Day no born ba boy no kono osaba dem o ukoja na kwan born no saba obeya de o dem na minima no club e o dem okay minima no club e o dem o na born say pie ko timi e horo minim bia a check almost be 5 years later a check na me ko to fun na me dem a boy ni say boy ni ntwe video ni nyuma me na o twe ade de gusu ba me me shade na nam sade lo so o hwani ya o mo de hade den o mo hade ye ge we nani mama o mo hade ase obegina wachi ba me hwe we no mo se me sabe po na manim sei e pie na moto me hwe 15 times nani ma be pie o moto me manim wo wani ma kopie wan moto me manim ma kopie gawe amoto msi no obi a woni obi da yesas de se wo butune so na ye na wo tie kopie na moto tie kunyam se no ne tie kunyam ne yes ade oh what's the point am na mo tie kunyam na mo nampa so okay eto oba ni na net so tie kunyam ni ma na se wo na tie kunyam ni mo wona na otia kwanya ni mo saade we meda kwacha mpanyimfo me papa fo be 4 amo se ade no wa hwe ni ya hu se wa ba me hwe me intelligent me te ono me hwa de me di wo hwe ndi ya okra me ho de mabu mani eguso okay enti I'm just a cat me hwa de mabu mani eguso okay enti no una na wo to no oba ne te wo so akonya nim na oba ne te wo so e wa akonya nim na mo yes sex ya esi den na wuti kwahye na moto mu akua woni Ishmael nye bi ma yen hwese video kasa video ne de wo de enti yanko Pato ka pese mu video papa Mr. Efo na ni abre so na abre me te ma abre kwa mo da woni branche me abre kwa cha woni branche me anim kwa se wa ya enti atosu me atosu ka so buru no bia nime ba nim gwase we eja ada ko do to me people free ba bia na me poko ya sa de no me kasa e ko viral na me se me de minim ada na ya fo me chida da minim enti se wu oba ni ti ama wu ti bai ana wo so mo kati wu ti fish me de video ni chira no na onyi ntum e chira no me odi tum se ono oba na te de wu na chi kro ba se na chi e chelo jitum se ono e chelo gan jitum se ono se mame na na wo wotene so meboa na wotene so na video no a eba ye no position no say na net ye ka position a say na net ye me odi chira me ne de na me hwe na me na wo mani so tie chi na me hwe na me hu masuntem se eni machi ni naked comment me from sa enti me hu ani mu se eye nia na me busa wo se na we de hunya ne hen o se da danfo na me se wa danfo ben na o se we dom no we dom na se ne ma na me se ena o timi yes ade no anso ha kwansi wo sa frɛ me abi e be ye wo se an na danfo no asa ne sana atu na dumomofo nya ma o mo de sere no enti na danfo na hyehyɛ ho why na danfo na hyehyɛ me efua ne na danfo na hyehyɛ na se na danfo no me de ti na danfo no kula fi se sa ibc no me ne na danfo no kula dada okay enti chere me se de na position ne siti na me ti ne so sa enti me ti ne so no wu no ne ti no video ne ba ko pe na o de chere me wu ne ti ne wo ase mama to mu sei ena me so wu machi ne ma yi na ma me rasta na ma bon wu no machi sei e fa me fo mu nyina we was some ya is was some mo bana mo ye experiment no eh great by experiment yo
What can't be on the own? What you say? Also Spanish. Original. And I see. No. Video like it. Say. Say that video like it. Mama, that one. Can we make one? Okay, so and met me and you at the sun. Me patrol Mike. And so on, I mean, ship. It's no money boss, and I would say there beside your way, dear. And your minimum, you never see me. Yes, the video is so. The young see me. Akoma FM. Bono. And you are not Bobby from the meeting. Okay, because I go for the any mammy. Me ever see me. Bono or try the mammy. But that was a bonus show any man boy, they say. No, sir, no, sir. But you know, sir. You push him in the Lamsa. Take it in and say, wisdom. For you, way. No, so been a chimano. Or been a chimano. Oh, Sana, bonny catcher, so be and a chimano. Necessary. And the church had in the man. No, Pastor said, bro, when we hear it down, no, obey the camera. I will dine at China, no video, moon, how to send you so wisdom. Obin a tree at the man. I'm so higher. I know so high. Or catch or say, why I'm so high. No, so be. And a chima, I'm so obin a chimawa. Delete. I didn't feel so. What's what catch us and you won't. The Jumo, but it's man, Patch, what is about Bissano or say, or no more shade. Mamma, well, you boy be how much I saw no idea. Mamma, cousin, me. And Bassam about you anything. There be a hot and fat and call your cry until I'm here. I saw be Nipacos, the mammy will play. As somewhere, and then Crasamo, former and before the tour when him. Ama, a my friend boy. A bisaba boy signor to or castle or be a chamano. Not born so quietly. No, I say, boy the bar, now with the one about my friend. The one about my friend or say, raised on the budget, the phone saw to chin my free so. And as I say, raised on the chin or to go in the phone so, and I say, so. Now somebody else I want the margin. Edia. Now a day now we need to say, now would you question what year if you are someone no and a year. What confronting wisdom? Wisdom crossing and you will not on also pinpointing another person. Sandy Pacrono so sing on. I didn't know what they question with you because no what time get away was you. Me see so. Yeah, why was you? My wife was you. Me no other day. Okay. Me see so. Hotel friend hotel me COVID. Ti wo them. And I remember them, and I wisdom them. To me, man, wisdom, and yet, oh, one of us I don't know. And this was some motion in Pacro dance out. What do you want? Maybe first, oh, so what can I say? I mean, I would do question on question. Would I send me? Because oh, Madame Squat, and I'm born in them all. And call to be abused. And maybe say, Mommy, and to me, Miss Mania, also one yet, who's also one into one, and nothing wisdom also sway you need powerful for this one on a year. Why any powerful is on there? Okay, when you use smartphone like your phone, save your video.
ye de video me fa so wo yire wo use smartphone sata na no use phone sata na mo da ye na ye twa mo no use phone no buy ewiase smart obi to aseto bra na obesat no say wo yire ba sat no yan ka asem obi betumi aseto me say o yire obesat wo san no na mpese mi ho me da nim adukwa na obi tirim me say o yire nkras enye wo na wa ma wo na wo ka say wa down for wisdom esi wo tu kwan enti mo nkonkwa da ne ho na ebetumi oba say ade no akwai miensa ebetumi oba say obi na seteme obi na seteme na say gen na seteme na say bia na ma yes ade no 3 wisdom boko de mo bi no kasa wisdom wo say wo dey say miensa ida say wo yire ida say wo we Hereford wo say me say eni ni patrimasem enti betimi abasa wan eni ni patrimasem ebetumi abasa gen na seteme ene betimi abasa wan ana say bo na seteme ana say bia me na me ka nim da me ka so nim da me ka woni ene wo na aye me hwe etira bia bo ba mu no ene wo na aye me hwe etira bia bo ba mu no so oyire wo girlfriend na so oyire na onimu say wo me no kwa akoda e wa wisdom ho ene bia bo ba mu no me pa cho me bisa question me say bia bo na wonim some akoda wisdom ho onim good enti wo fi ni fie ba e ba ho no na wonim say wo kwa wo akoda wadanfo bi ho dan kan pese wasiesie no wakofa camera bi ahye no bottom say mudu madanfo ne dem na one ne da wo be video me boa okay ena bra mo akasa mo ko he no wo phone be na ne kura wo isanya kora mi su ya wo su yisu ya enti no wo su want to be video yo wana yesa de ebra wo koja wisdom kwan na oba ye no e de na oba yo aba orade wo no aba da etiti akonyalo mu minim do obeso obefa bibi wo obefa de wo no obefa no wo henfa no wo gina fa de no tv anim akonya henfa no wo gina fa de obefa am so obefa no fridge no so ni fridge bi si table bi si no obefa ade na so eno obefa de no so eno opie enti me da menim ana ko bo ne be na odem mo sana na koye mudi ho na say one day game ko ofro ade che no koye ade che no no epie koye ebra wisdom eba dem ho no na ebia munim se wo benti na mawro me ho ana se bi ro ni ro Satan okoya no wani okoro wani just be o say 5 minutes so okoro say ni refi ni bibi no sa ba o to ni 5 minutes no sa ba woni wisdom e wasem ni asem ya bia obetumi asate up say megu anum ase ana se bi ni asem we say be say ti mo me ntira mpanya kama fra bo ni ba ase ye frɛ no woni na fadanfo ache me adamfo nua we adamfo nua woni na goro ben fie sen adamfo ache kora me ba hello wisdom no me kwacha na wisdom way but you know me kwacha Maa Akos ni wisdom way okay me I go yeah for wisdom me kwacha mo hwe me kwacha wada for wisdom what's the voice Albert you to TV okay me hello yeah you know Hereford did you share your voice no America no voice no me kwacha wo way me radio Aija Adeja okay me pacho who wisdom number no phone so mommy anye wisdom mon frère fa phone ai no phone maje me phone okay wisdom baby who will be an yedi kaya friend with dada enu nti bomodi ase eyawo na ye hunu na ye hu de beye mon fa fa na yi wisdom number no e ma tifo ye ji wisdom number no me pacho wisdom the dem ho nyina send it we trade dining I pictures and they ascend it here when the dining videos ya ye di begu so ama wahunu mame ebra video no ba bonti ya mo hwemu no na eye dem ho
background and the one who video nim and a picture ni me patch dem o ma akura me busa no asebe de ba be friend o ka kire me se o be kire kire mu me friend no o se wonim efua e na o ka telefone no e na me sa friend biem me sa na me wo mo si so na me friend biem ti me sa friend no e na o se e na me se wonim red na down from friend red e na me se wonim red wonim red o se red wonim no o sa ka telefone no eno onu afra back say asem no be cheche na me se me ni woni ntirechirem bia na me se me ka telefone me patch wisdom ye din ka afra woni na na kuya din komo sending the pictures and the videos when your friend will say see and will say enyewa me patch wa na na kuya ni wodi komo on WhatsApp enti no wo WhatsApp na ye ko say see ano ya check him reset number no a wo de send the videos no sa number no na your friend wisdom na send video na mama I'm not sending video to pictures no man. Need them wo need them wo video need them wo na man. No but your video na me you know. When they send video na mama. Was na send video no. Was na send video. Wait, video na mu you TV3 no. Me send video na. Who send video no heavy. Me share video no. But me background thing. Me see video no heavy. Video no heavy. Me share bi. Enti wo for TV3 media general e be hwe se wo ba ni ba me da na ya dia to so say bamsa mansan hwe me yoba enke ke be yi medi kura fra adwuma nim mayo me bisa wo wo jini se maye me tumi fa wo ne enanka ye ni abreka ho asem because dia wo yes ano straight ye ne be court wo bi ne yire nye sex e ma wo nko video for hot inti ye ni abrepa inti ye abrepa cham yes ye de to so ayen so obi de be court ye ntumi nya sa de enti na mi bisa say winning wisdom edi agoro enfie be say ni winning nessa enfie say wisdom de me no me father for che satan ya adwuma baby ina e free o ba baby wisdom wo fa wo phone Pastor Julius say wisdom and phone no madam ya make say wisdom me need a problem because say no all the way am our down for say on them na no kra who say one on the church ya your friend na wodu that is one on yo mama the whole thing say they to pay later what you mama the whole thing say wisdom me need wisdom problem me need a problem what the other am be say on them videos about on here chira say as sex e bi akoso e na be man dey say na say e betu asa na higher set mama what the no say boni ntachire na nyawo na wo ye ya what you mean na kra din komo say videos a chira say enye no kra ye fewo am wakle am nipa mpempe na eti akoma enye akoma mu nsema mo mate ase se enye wo na wo ye bibia ti say obia awo fo mo bi o me ya mo nko ye ye fewo esmene ne kasa mama metimo bi one job to say I am wisdom I was here but see no tin komo kakra o say ai ye do tuma o senye wa ma afa ye fa o mfa ni ye ntia wisdom say wa mpeke ko na nchire ye mu mama ye betima ke no boldly say I on the set o mu it is against the law so about set to be any sex a tape about one thing ye de mra ani ni bedi papa on ba mfa no mi anu kura wom na ye fa ye ntu ye na mo ano Nyamisha Pastor Julius wouldn't necessarily what's wouldn't necessarily fear saying Ben fear say me here actually Ben fear num 10 years late because now me do near free or baby okay na mama bi sase ne dem ho no de din kan ya wo so wo to be patcha dan no e na ye de ato sore wisdom dem a wo video be kira ye say ye hwe say video no na say pictures nude pictures say about no ne background no ya ne dem ho a enti wisdom dem ho no en ye de ato so no me patcha akonya buru we me patcha mami akonya buru we na na mutimu na mame waka akonya blue bi by me pese bi hu ne say akonya blue mame ho fa kwa kire kakra me patcha mo hwa ha mame mo hwa ha mo hwa manim akonya blue we na mutimu anya akonya we na mutimu I say yes plastic chairs no my no ai modern one bi no that dey one chance no smallest one bi eno bi eno na mutimu na edan ya mo hwa mu yi wisdom dem ho baby am ya no me a chenti me kula dey o me baby am ya no o ma sa dey
almost baby I'm see video me share video no na de hi na omo twe wo phone na begu so a de me hu no me phone no so de almost de omo ye kasagu mame omo ye picture bi flowers on to kasagu mame me omo ye de picture na flowers go na omo de to as baby say we bi na picture na just omo yi background ni free one background no no editing omo ye editing enti wu se nipa no de eyemoa ba dem won ka wa de kura ma se okwa bibi sa obabi oh sa na kwa wisdom wona wo ye 100% me patwa mon drop it so wisdom so on fadia mon drop the picture no mon drop the picture no because want to be wada for me da wo da mo ma na wo tu kwan ba wo me ye wo da mo wo chimania no one na yire da wa set camera e de esi ho what causes some wo da mo wa ye e kire say enye de wo mo phone so no papa Ghana mra nya odia empa dodo say no wakwa da wisdom da mo ho ama no wisdom there na me ne kwatana kakra Akoma FM ne kwatana kakra when wisdom kwatana ne sa dan na mu apart from say when ne kwatana ho no e bia okase otu kwan enu nti mo beda ho ma no akoda ho na okasa na otu kwan enam free say e friend say okasa dey bi omko wa give ko na beda mo once get for from ben asa ne na koda me koda de mu menye obi a mepem ma asa menye obi a mepem ma ti unu obi anko ho me no obi anko apart from me yire mana wo yire wa ya basa arabu sam so nya basa ena so nya me neti Akoma FM ai atonsu ono so temo yongu first not askwa ba as say issue we na ba na mommy anko ntina pese nka de bia nka mapeska nka makwa den ho ade which this a wo yire se wo ya wo ne wo ma mekura a ma ho na nebuafu a na okasa obegu o de ma mimi sawansa wo ka che wukru so obegu na nimu ase Maa Akos because of no the shaming ntina ma me keka nsem bia na mienu ne kro na mitimi di na atem nyina because na me hu se ade enya na kole na so obi ya de na nya ne kra nka so obegu na nimu ase di na se ya ka so obegu na nimu ase as no the shaming force Akoma or the shaming force is setting china minimu bi afiko boy na wisdom na ne meta me pacha mo ana mse ne be ko bi a wo wisdom wisdom at saying wisdom adina utu kwan na wadan from ramesha wo dem mawo no one na yira ba utu mi be set camera si ho na wo video wo no me say adina wo video wadan fo ni na yire bro wo mo have sex e wo dem that video no kan so me that can me jadan no mamo ni jadan ko ama o mo asana no ko wanu it's video no the same no aka say any video no video the same one madam video ni me dem nya de ense e ma to ni chembe 1 year so no guti but the reason why I to ni get ko to mo problem bi ni so the video ni same no hello yeah wisdom meet you omo baba da wo dem yes sama omo ba me hono no omo ba me no me fi abo en so omo ba me hono kwa no to me ti kwan no eno kwa na me ni pe do obi kwa de ba ena me dem kwa me ni tana so me ni yo kwa no ni se ni dem white da white da di video da tente we de mu na maye oh madam okay so I am sir ene wa wu me no atana pe ti de me wu kala na ti san so kala ni ni de to next that it's my idea for am video ni emi ni try ye juma long time and time we see akura no no me kala se na ni de meti it's ni video we ni nya wa ana ye ko video na omo wa juma wa de dunu de tire mo se video ni ana ko we se wa we se wa it's na video wa ko ni ko de tire kwa o ma no asaba e ni se video ni on ta video ko wa che go phone so it's ni video ni ena me tini video ni nka se bia ewe ni
and I'm going down on the dad, Dan Mamma. You call my bedroom. There, you and son of my neighbor. It's a video how to say the name. And I will meet you, young crap. You need ready, and I'm all rich. It's all thing here. I'm all fresh. No, Miss Andy, you know, the medium you did it. Akoma from first year, my number. The phone now moving with the arm away. No, it's going to be in the two times. That time, class, none of you see a person. You see, I'm from it's a very quick one. Ebra Obuahu. The batch of Obuahu. Hello. Meba, wisdom. Hello. Yeah, Ebra, Wadanfo, Hayford, Ukon Okuja, Wokwano. Do you think I was sign by fear? Many damage searching, sir, but I'm about to be one now, the next searching. And I'm a first I seen on the call. If you can't go down, you can I woman off for you, I could be. It's more than a different camera done on the best meeting. No, no, that time, you will go on the corner. That's me, say, no, you know, I'm a say. You do not only trouble, no, say, some to compare. They know the children, and many them when I know. Convenience, wisdom, you need the money. Hello. What question, Bisano? Bisano question, be a buy. Was it video now watching and a man who said you were not in the Yerenoa? And if I with the original video no. Hello, madam. Original video no ever. That time for me to young person. The I'm a that video I phone from my account. Wisdom, what done for her for some boy. Sabra no when you see yam. Let me see Adam. And you mean I make a wisdom that you are done for us so now you see yam. Hello. It's you. You need to find Kobano. I could do my allowance at the same year and I'm going to phone for. Sabra no assembly say ya no na we use yam phone and na we use. Sabra me two kwano. Me two kwano. Oh. I was at some there 1 year me two kwano. Video me no. And I say initially look at him say na we use yam. Maybe say na we use yam and smartphone. If you no ka me see smartphone. Ebra assembly say ya na make Woman, what done for a better with them all. Women, I bought better madam. No more smartphone back when I am from back. So catch him say when you use smartphone. Sabra can now use it. Come on, give you the better say you do me on it. Wisdom, who catch them say Sabra no better on now when you use smartphone now you use yam. And I answer hey. Yes, I'm what kind of wisdom video no say what's in your way, madam. Hello. Wisdom what's a video no in your way. What's our friend? What's a we can't draw? Tell my own bad what them now when you use smartphone now you see yam. I fed you know you so smart in yam. When I want the camera never share them one. Yes, spiking, I'm a fire. What about planting camera no demo? Mommy. Yes. No, Sasa we see ya train video no mammy. O catch them say the phone back was say. Phone or the trace I the mammy. I say, or cut off for phone. But let me say who say, Southphone I say no crown. Our person Tomo be. Oh, did now the shame seminar. This me who now phone is out crown or me say me who your mom, the man didn't deem. And no, me make boy didn't come up. Boy is so afraid with sister. Make us say. Me say, say, afraid with sister. So we say, wait, what friend sister? So friend sister say, hello, madam. Let me be so say.
video no why na edema wo because video madam yes better ata me yin tana me no ba ba am wo no ko me ye djuma bo ni be ni am so ni asem why na why you were ya no na kwa you adwuma why na the video na wo madam for bi onu kwa ro je djuma no na me chiche enye me enye video se ba your friend say madam for your friend say what for your friend say your friend no say ya be hwehwe no e me say me ye yon say we can madam for can say meja o madam for no the video ni your friend say wasaka video no we say your photoshop but your photoshop was me bo bi di mama my Dabi we say your photoshop was dey na see dey na be ka say obi na dey ma wo me bo bi di mama no dabi emudi no ye dey beba ye wo aha enti dey na we yiri bi sound say wonim we nyina dia adenti na wo de kwadu bebo innocent woman dey me di kwadu bebo ne say maje ofun maje ofun afra boy ni dawo le bisa wo say unim boy ne number usu ni boy number okay na stop boy number papa okay so me brain say me ye ko ago hospital and so me say what's the boy number papa so if you wanna get you with me friend say me ni wo bibi ya e so so we yire me person tie na so ko say me say no one what they say so on the video here oka ho bi two who so one say me kasa for me Francis me kasa no me ka say yakoda me ko hotel yakoda askwa ena boy no ena me dem ikotra kutei e betena Ramsey a say me ti atonsu ayede enti even sa ade 3 way no mommy tie me kasa si asem so me tie ba uni ni patra ni betru ma asem no yi tru asem no tie na me tie ada say boy na ye ana ga na ye ana me na me ye enti ne eni e wo na ye enti ne enyam na me ye eni o na ye enyam na me ye eni o na ye o papa ni so dia pamu obe wa bra wo me ko mi so fam pom no o pasa wo yes anank wo ko se dia be ya wo me pe ko mi so fam pom wo ma ne kapre me pe ko mi so fam pom no wo yire wo fa no wo mu se wa hwempra wo chi da me se mo me kas ma chero me hu se me se nyam na ti na eya wo nkoda ne ho nkoda ne ho eya wo ko tamben o se me ko e bi e ko ju na me ko ne ho wo fra no asa wako me fra asa na mako na obey wo ye ma no mo ye basabasa ne bia me se mo me nyam ne neti me kasa me ni ndameka wisdom ba cho ye twen wo enu nti ye twen enti ye ntem na bra asema mekam ni patre ye miensa na asema shere mi ti we se me na ye be na no mi hunu oro ye be na no won tumi nye ba so ye be no obetumi dieti oba ni tumi nye ne se oba ni nakedness nyina wo oba mo ye nim ni patre mo se oh dabi oba ban ena onu abepa se mi video me ho efa nkoma mi kuna downfall enti me asema me kanu me kasa me sero me pacho me kasa me siasa me so wodi aka na metie me wabrama me kasa me siasa me so me nya kwara ti asema me kanu utie ni metie na kasa teni me se enye nipa mi ensa na de asema hye wodi me ba obey on na butu so wo na ate akonya na so ene ono no ete wo so akonya na so ama wo kura wuti hye na moto kwa ba so na be fa so video very good ena me nim me so me nya na me esa de eto obi a me te akonya me se kwa ba so na me fa so ene kamera Akoma chi e video enti ye fan shell enti ne me fan show ba sa wo a wuti wo oba na te wo so no wo kura wo ntumi video a wo ba no wo no te wo so ena tie o me Matias me fa she no sister na mo ye no so oba no te wo so a onu na ekọ up and down etu be ma ne de why you still na wo bu atopa no ye rade awia yi o mama me ka se mba ni fa mo fa ncha me ena wo to akonya ne so etu up and down no wo nko bi but just say wo be support no etie ne wo kra na wo yi ne se wo be video etie fa ncha no anti me da me ada na se oba no na obodua ada na wo share na ma ni bodua asa na mente me ho ase asamba yi asem we ba video na ba na mente me ho ase
and I'm an Ibodia. Oh, my born to say. Me bossa me ho. Saying, so my friend chia soon come. And I'm so was a wisdom so I did me da. On soon. Nasa, and yet it wasn't to come myself and a chicula. I say, John Mensa. I'm refit, they want me to car back. Casacasian, the refit, they want me to car back on the car. Refit. One on the son. My patron was so meeting since an old jammy. Go Janus and we don't want to booby. A son o jawo. Enti eduabono de emfa sex videos no ho. Na mom e fam pana woni wisdom echo. Say I mean na twemp na me wisdom na twemp na. Na I say we no o yehu we nti. Boy no kula I say odi me. Sa no kan. Mommy. Yes. Odi me wani. No man me no man tie. Mommy me bisa no. Ozo ni me no man. Let me who say I started Papa say after no bet me say so what you born the phone for after me that. Hereford. Ti my key point. The who no man on the phone so after no be catch me say what you born no man for after me that. E trebi oba mo say me fa born no man so me smart and say me fa born no man. Say bi asem na esiri nti me offer boy na bi so ana me boy. Ana get so enno as enno achi. E ka akasa bae. O ka kire me say me mewu. Ya baba ho. Wisdom what that son na ya dan for. Wisdom me boys are on no be free. Asam ni si ya no. Asam ni si ya for. Ya konye na yankasa. Ni yankasa. E na sisen. Yankasa e kire wo say emema de nyaka. Ubehu boy ti say boy enye first no. First na me kone dem ko down say sa nyoma nyina matwam. Be obi a wo ne wo yere da. Wo video edi abeto ewiase ama mansa nyina hwa dadwa wo da so ne ye boy ga ayi me ne free sa wo ne nye free mansa tie mommy tie mommy ne free ene na I put it to you so wo ne wisdom so obi aye wo say na wo ne wisdom na ka mo ma wo say na say pia what ba mu no why na duaba no why na boy wo na boy no be no boy oba me so oban bia me say I put it to you so when you that wisdom na kapa I put it to you. I put it to you. Hereford way. I still put it to you so when the wisdom. I will agree. You will. I won't. When the wisdom. I will agree. You will. When the wisdom. Because what is a you have to yes a chiboy no ya beto aka ho muteme me say na ma no ready ya beto aka ho muteme se bon na sare na mu chiboy no because what television image o gubo ni mo si e wa to su nyina and other so ya fine me da se na fine o be ka kire na aduro ya ko why na do why na me say ko bi wani and who didn't ya ko to ko broni na so ko se ne pa no sa broni na me ni aduro Sabro na nkwase ne kwa mamadu amon ba se bro na so adwuma no ni bro na adwuma sabro ni kura na abi bro ni na otiko no na nkwase ne kwa amon ba last week Friday one ko share wisdom last week Friday na ko share no last week Friday one ko share o fra me so me ka kira mo se asem se me fra mo ka kira mo se mo fra me wie no boy ka kira mo se Friday o de mo nkomo na ko share na ko share na mo fie na no ba fie o fra me obafia na ukoshia na asa ukasa phone e fi se o ye sa mi sa eyi ni boy no ni fie o ba patos boy na me ti say me ko ni fie o bi nda kese obay wo da so ne net na wo ne ja aba na ni nda enti incident nsi nyina echi wo da so ne eda like sex incident chinya me nda moda mommy me fa asem me say me fa asem me say me ni boy na yes ade na ka me jimi fo me go for 3 years and you will so ya jimi fo so no so betwa madeja enti boy ni say e fa ni boy yes now it's now they say what is a fan boy before kwa your wisdom so wisdom say enye won no and they all providing whoever well yeah so what is a fan boy no then ono de dia homa ne so de kon enti fu oni bra ko share ba yi so ko se obeye man ama no akwa akoburu nua
what did say obey wisdom a chamber the mama and no crowd get and can't no man will force you. What the phone I after wisdom that maybe. What in the phone after wisdom? And my mom, we are smart. But in the phone for the phone for boy. And I have with the phone for boy. And I said, boy, one no man or boy or girl no man. Or catch them and say, we need number. Was who in the number? Was who in the number? A ten or so by so but didn't number. So we are smart and simple man. Sasa missing. It's here, but I was in a crab. And we no man, never says, I know my maybe flat because of papa. No, say, the patch never penny in a round number. The action of the famous one. And why is I smart? Why is I smart? The patch until would maybe a smart says and why is I smart? Maybe a smart. You want to catch us as I don't know what else only boy in the year. One boy in the year. Okay, ya 3P garlic Mr. Masanja to wadreno no. Na ya the vitamins vitamin C minerals and ya dia gumwo papa bi ya one garlic and ya dia 3P garlic Mr. so papa bi bidro ya natural ago bi anom na fe wodi mo dance ye ya de na wodi padua ni mo no me se ya de no I just said 3P garlic Mr. na betumi atutu ya de na se deku me se wada se won so be hwe ya Bomadia na kwaso 3P garlic mixture no hwe na wo beba bedi ho adanse de akira me wofo ayekase eye stroke oyekase dodo ayesrade wo sugar level cholesterol menstrual pains oba wo ko ficha ne fie jadum high blood pressure anase upe immune booster padia 3P garlic mixture Eric Ayinkra 3P Francis Weja 3P Abinaje Happy Home 3P Saso enna eye Niki Pizza Fan Club fan club Niki Pizza Fan Club yes eye 3P garlic mixture ma fake ni kunu o se 3P garlic mixture Mr. Bosompem enu anu mo Daniel ba Mr. Kolena ke ba Apidani Angelos fe P1 was 0248 928824 0248 928824 se wo pe mojadro papa ya de gan ye kokko ya ye mojadro agi award chese pedifo social bomu sampa mojadro wadi eye pabene eye kunini mojadro na anu no a wuyini kama wotumi didi wotumi da wo ye fe wo scan ye fe mojadro papa eye grow fine about tonic masaka bo Mr. Bakolena kebo Ashtamron smart ebo was Fredmans Apidan pure leaf chemical e ba show biamo grow fine yo den day enye na wo friend 0244 596532 0244 596532 Raka Clinical Limited Pakum capsules yen and ye diaba and medro nunum be na oba ne say pat no da hokum no oba no so sevela na what the event capsules aje says what the Janica 442 aje essence one no mama hono achisa maintain ba fan something no and event capsules so the audio so no yase show prostate no vein any wo de no medfagem bo ama mo jedi afrisani ye woni padua ni mu acute sciatic pain to ase eju wi fa na amro mu kosu na ntini arthritis obi oye adwumaden agudifo ne mema no munya medfagem capsules abrewani akokra no ko jogging anopa frɛ Raka Clinical Limited was 0248 885040 0248 885040 Raka ye wokumase Alaba Bobu Station Yanisco School House and edition mu Caristic Ventures awie wonu na de Zahara enupa no aba bonten Zahara mission ne G capsules no wo ba ye sansa egu akosu akuma no mu ekurogu wo o de puaji akosu akuma no akanta so wo de Caristic Ventures address Zahara mission ne G capsules be ma wanya gonorrhea syphilis wo be ma ngu sansa egu ehungu ekurokuro wo de Zahara mission ne G capsules and fancy no capsules no o de mesha ebenum capsules no na etumi ya adwuma tentem Zahara capsules no so be ma wo sori ahimrache wo hunu se wo be ma no sori gina ho na ema wakwa aba no me se woda na che se wo be ma no ewu wo ya Zahara man capsules hindi herbal mesha malaria fever typhoid jaundice wo bia wo dware wi a na ne honam ye ne hene na odi twi ban wo de eno no na okanshi drug pharmacy chemical shop bia munya na Rock Caristic Ventures
was 0246 348334. Carisic Ventures 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335. Na kwaje Zahara enupa no be na Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Dr. Mafo Fertility Herbal Center say awafo munyama oba awo abo bema ye fra wo krawa wodie eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Okwa Dr. Mafo wa we specialist be dia yi osi akwan ya ema awafo munyi nsan no wo beyi e de free ho na che se awo no na eflow ti bema low sperm count, premature ejaculation and afi sexual weakness. Baby was okay Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Wo ba ye je ebo ketewa bi ne beje wo ye wo atonso esreso ye ben Presbyterian school no a atonso esreso abase ho ye ben Presbyterian school ho from 0244 411099 0244 411099 and now 0277 741618 0277 741618. Waka ho na che sa won so abomoden na wama wonsa aka enupadi bi Dr. Mafo Herbal Center was say awo fie ne ho mame nko so na fe me mamo update kakra fa ye ba little kwaku maka cho say abribia metrase me mamo update na me mamo update sa say nyame adom ye ba no or recover wie or recover die ede ene say we free we wu nkwanta aba enkwam because initially ye bam no ba ye no na ye nim say we wu awie etifu adawroma entine ye bai say we free owu nkwanta say waba enkwam a bibia etumi aye kama eno ti ye guso na enra obi efrem na okache me say obi frem na okache me say maame mate say yesi mo wio na me say dabi yesi da wie ye bayi mo ne wonto no na yesi dan ye wie ye hwe no wie ne na pomode ne ye say wotumi didi kakra a doctor farmer ye nra ye de ma little kwaku enu nti no ne wonto no ye hwe little kwaku a ma ne ho ato no wotumi anante enana me ka kire Ishmael say ye nya specialist bia ye de ne beko na wabua ya ma wotumi anante because 1 year ontina say onyinai wanya hwe wonwiai ana bibia tesa enu ti hye no so emame say ye nyanwie ye ba no ne ho tomo enti ye damu nyina se ne ye da se sanka kranka da wuruma mabua ma little kwaku hwe ase we no eka first one ho on say oda ho no wosu na ne yade no enya nkonwie na like pain no enya free ho wie wonka baby a no wosu no ene baby a na wo sere no fa ho emame won na ye me de no because time I get de ba ye ne ba no na osu na eye pain na so ene ebra ne ho to no aha na de baby a wo sere na ba hwe no on say de ositie na areho onua na areho so your batane a na che se wutumi hunu se akora yi se na enukura to no a na ye nyame a yade no kwa konfa no chia ban yare sabia no mu adaworoma wonu mu ahwe no a na enne wotumi esere woka de baby a osere no ba beka ho etiefo ya mu achichiri no benche ye yenya nwie ye guso ya ye hwe ye baleto kwaku ya ka kire mu se da bia no ye bema mo update enu nti ewo se ye de ma no aha hwe ha enani de nka ne a wo hwa ahun little kwaku ne bra yade ne ba ye no ena ebra ne ho ato ne kakra no osere o enu nti America cho se baby a wo bi a wo yi wo kapre anasa wo sempoa ede bu a little kwaku no ene ya wagya isu no ya wo sere no won so besere wakwantuo ena wo pe ebeye yie adwuma na wo pe awo ena wo pe school mu kwan ena wo pe papers akwantuo mu ena wo pe eba ede ne hia wo ede na wo hwehwe won so besere bi because o ka ho bi ena little kwaku agya isu na enei wo sere ye fiti ase no omanfo boai na afei adansedi a na eba no ne gusu ba no ish bekasa wo ade yi mame enne ahemrachi adansedi dodo ose na me whatsapp ma wo ensia
adansidie ensia na WhatsApp man na uti adansile ni dia ma de gu akire ni krampo no we adansie a meba omo eye audio de fa me WhatsApp line no 0245 301462 eno na me so omo fa adansie ne fa so 0245 301462 no ena adansie ne fa so no adwadifo ma no a wo mo nso ni smartphone ya de na wo mo kura yam no na wo mo so afrɛ me e wo 0599 81492 0599 81492 no wo mo so afrɛ me na fe wo mo so aka wo mo de no na yetie enti no sa na ye no nti wo de no betumi aye audio na de fa adanse de dodo na me de ma wo dodo na waso little kwaku nya ordinary yenya little kwaku ni yenka kwaku Yesu because nia omo contribute ye no adanse die no ya wo mu nya no nwanwa na in fact me kwa me ho adwiri me to be sincere ish me ho adwiri me nya wonko a and one more counsel one more come with passion what you say ade na bemu dia me nipa so na me ka asem bi me say yangupo nim senti a leti kwaku ba ha fa audio ne bre me fabra na aso ya so aso abontenefo omomo abonten so fo nyina aso ye kwa ye wa ha no ebi aka yen because akra ne ba ye ne ka sa ye ma ade ache kura ne ka say ofri ba bi na ba yo oba wa mani ba bia ha straight there's a purpose sa akra ne ba ye na akra ne ba ha say no enu nti sa pepepe na ekọ enti se die ayadansedie ye gi na ye bo adansedie ye gi na ye bo enu nti wo die wo nyisu WhatsApp line ye pese woni ye di nkomo ka wadanse ne kire ne be ka kire mansan se be ya se enya hampo ne ye appeal na ye baabi a wo betumi afree wakoma mu di aye bie esanse bia na unhira no wo ho na wonye adoye ni nti na emma ye no enu nti so yisu ye kan say yamwa wo frɛ me e wo 0599 enye me pacho nye 05599 eye 0599814926 0599814926 Mr. Mo enye we no eye 0599814926 frame na ka kire me sama madansie eni sei mo so amu yisu WhatsApp no na won so WhatsApp me e was 0245 301462 0245 301462 na what dia WhatsApp me ye audio na what dia mame na chese me so metumi abani abebo na mo hunu adanse ekoso e wo mu a omu donate ye no abrabom wonyisu smartphone wonyisu yam for 0599 814-926 0599-814-126 oya meje little kwaku na eja isu no e na osre no eye wo eye nyame eye ye nyina akomam nsem team eye media general e na aye adefefe every Monday kro no ye bebo adanse ni bi dia ba no ye bebo bi na afa ya mamo ehunu ba bi asese little kwaku health no akoduru ye twa ye ho aba boy no ne boni pani tuo e no de sade me ma me wu ye no e chide me ne tra me nim me se ba ga se nyam neti e to wu ye no ko home present o ya me no te askwa de tama me na me da askwa ne bla ye ni nim me na me da askwa me be da no ho a ma che ma so ku fi o ko do no ne dem ko da no dem ale na ni dan na mo dan ale na ma ne mecha onje wo fi o den satan na fena na esisu ayi eshebu fra ye Akoma FM te o ba ko no be fra no no abeda me wo bosum bia so a me fiase kura me friend man be diska bosum so a obo bosum me because me ye bosum aduma me so me agilo
Majilo unte ya betime kakra menya no ma fro say maame okay nako okay enti yenhwe sa incident ya ade ba beta incident na de ba beta say no ade na see that night ya mokoda madam for dem ho no kire ye mu you see that night okay a day okay yankwe omukọ wa akoye adwuma ana boy no odin ki ma me say yeso baby akotena me wo no amato fence wa fa okay ana valanda mo corridor no amosa wa yen gate da no padlock dem enti say obi aba shada wo mutum na mo de key na sen da bi wo rom de key na sen ma me ne da na okay mo de key na sen enti so o pese ko jo so a o kwa no wa key no okay na de ko jo so yankwe ti na me say won dey save e ma me ti o kono no say me da wo man okay sometimes so frame say o ba me say dia madam for need to quiet about one day and 3 days okay just one okay one day now so cool baby okay oba so no bo mesh nkiti bi na good just one day na baby ona man is kako boy but you jam na man is kako boy yankwe because minim say be no about na bo so me me ya dwon bo so na ma uska minim say nyi ska ni nyina na betu ati bia ye ho meti ase enti sa night no de is that day no de na see ye day no born ba ho born kono osaba dem o ukoja na kwan ukoja na kwan born saba obeya de o de na minima de club e ho okay minima de club e ho dem o na born say pie ko timi e ho minim bia I check almost bare 5 years later. I check. Na me cut off phone. Na me dem boy ni say. Boy ni to twi video ni nyu mami. Na o twi ade go su mami. Ti me hwa de na na sa de lo so. O hwe ni ya o mo de hade. O mo de hade den. O mo hade ye. Ge we ni mama. O mo hade. Ase obi gina wachi ba me hwe we no hu se me sabe poa na manim sei e pie na moto me hwe 15 times nanima be pie o moto me manim wo wanima ko pie wan moto me manim ko pie gawe amoto m sei no obi a wo ne obi da yesas de se wo butu ne so na ye de na wo butu ko pie na moto e te kunyam sei no ne te kunyam ne yes ade oh what's the point I'm made? No, what's your queen? No, nampaso. Okay. It's your banning and next so. That's your queen. And that's what I'm talking about. When I now tell you, Sadly, women that what I'm paying for, maybe about 4 bed 4. I must say, I don't want to hear you say, but maybe share me intelligent material. We had a ready. We should be a crack. Okay. I'm just a cat. Me share them bone my neighbors. Okay, ain't no una na woto na oba ne te wo so akonya nim. Na oba ne te wo so e wa akonya nim na mo yes sex ya. Esi dan na wuti kwahye na moto mu. Akua woni Ishmael nye bi my hwese. But we don't the man away. Video. Video kasa video ne de wo wo de enti yanko. Parce que person who video papa Mr. Efo na nyabre so nyabre me te nyabre kwa mo dabi woni branche me nyabre kwa cha woni branche me anim kwa se wa ya enti atonsu me atonsu ka so bro no bi anim ba anim kwa se we eja ada ko do tumi people free be bia na me poko ya sa de no me nkasa e ko viral na me se me de menim ana wa ya for me chida da menim enti sese wu oba ni ti ama wu ti bai ana wo so mo kati wu ti fish me de video ni kira no na onye ntum e kire no me oji tum se ono a oba ni te de wu na chi kro bo se na chi e kire no oji tum se ono a e kire no gan ji tum se ono se mame na ayi na wo wote ne so meboa na wote ne so na video no a e ba ye no position no say na net ye ka position a say na net ye me odi chire me ne de na me chef na me na woman su yankwa Pastor Julius ma
Mama mu akraba wie. Amejoso. Na na kua akraba. Yeah na. Okay, evangelist me mu akraba. Ya na wa. Yo, papa. Yan shy, and na dey here for do waba. Deeper kama say na here. Oh my ye chatty for. Na let it go kunso aboafo nyina so e de o mase. O man ya de. Futu kakra no be ma ewiase se. So Hayford story ya mama. Nkananka de Hayford ye nanka be boa pa ye se ka ye se video apie. Me na me yere ennem. Nka me na me yere kan bom ya hwe ni bakra o ye yensa. Na ni bakra o ye yensa no se mra kwakra bi ho se ni bakra fa so a. Ye na fa so. Nemum me na me na me yere enya problem no. Me yiri ho sinche na me akusu me yere se. Me yiri mom na ye sa. Ahode Hayford amon ho moden na ebema nipa bebre nya adwene se jama Hayford no pe bibi kura ya dada e de atia na yere ntire otu sa na mo no yes but obetna asese o se betumi aye me e betumi aye wisdom e betumi so aye obai na ode wan se o ka otu se ensisi ba ko wa wo do ho se wan liki won kasa sex video a o di unim e na e betumi aye wo So mo. Oh, etoda mo me mfa bufu ate on ana ase ma no na da bi mo ma yanya na sa ana wisdom so be bi am no wisdom yanya problem ya me nim ntia wisdom place taxes na o place na mama yanya gidie bi se am say wisdom ni mu bi se nya onu mpo ana sate apa ebi on ne bo pa ma ye these are the two things am yanya ho adwene because what da ja obi na video about out now no wo ka wa down for the video ni ma wo o ko yo say ka say video kro na no eni o dem o ense nsem yi na say wo so mo kan eti eni o dem o nsa de den na o nsa ka video no wo de ba kire Hayford ama Hayford be suspect say eni na yiri na liki video nto ni benya oni na yiri ba benya problem ai o ya kete problem o wa o de video ko kire Hayford no eni wo o sa say video no ene wo dem ho ensent wo ya person ka say video no nya o mo a na nya o mo ade no hu ye no wo no kwa kire no so I think wisdom mumra no mo make be because asem no emu awrem omra be cancel papa be yemfa yie nto yie na de make that to say mama asem ye be dom su kwa kosie kire say obi enu pictures yemfa nkwa abonte bi is against emra no it is kon bi e fa so pie ye eni nipa kura wo de pie no mama ese se hu se nipa kura no na de emra da no ye de to na eboa the wisdom mumra na yemfa yie nto yie Marco adia medi Hayford ho yaw ne se wo kra na wo ye beema eye wadanfo enti nkaye wadanfo na wo de wafa sa kwan weesuo no ye mu ye yere enkotwe ni ti a wabo na wo bu no na wo metiem na wo fo so no wo modua bodua osidua no ma bo miensam a sese wo ye obatan yo wa bodua miensa wo so se media pi so mienu eti mu mienu nyina mo sa ate ye no ewo bo mo ho musa fa mu ho munyaye ma ko busa wo se ye nyaye eti mu mienu mu se fa mo ho ka ho na aduabobo ho no na sa ne wisdom mu se di agoro no wo pese mu nya nkwa na wo pese mu wuo eti se nya me na mu pie ha ka mu mienu nyina ye bete se mu awu aka wu ya nkoba ne betoa so media Hayford won hwe ni hu yiye ma ko oba ha no mahu nyoma bi otoro wa otoro bolie wa otoro wo sei wo no papa nyina wo ma bo papa no wo sei enti ma wani na ho hwe nyoma bi yiye nani no enna ho Hayford ani na ho enensem a wo ka nyina no hwe odi kosi ha na odi ato ha na odi afo ha enti amawa bre na wodi nsem wo ha ma no susu number bi na o number bi ensem no de mo wan saa Hayford wo ye beema enti na adwuma ye yi wadi by heart no ye be yi wadi se de wo ye adwuma bi enu a ye be fa wo anopa ente se wabo wo ba anopa nyina wabo na adwuma ba ne amfa wo wani ewo he wo ye se sram na wa gade na wo kire yi wo se wo ba yi ka wo se me na ka wo ba wo no se wo no amako hwe style ya wo mu ye anu ehu eni so style ya wo mu ye
wo oba no ne buto so wo oba wo woro ne hu nyina ya ni Ishmael ano na me ni Ishmael ye no oba wo no woro ne hu nyina na ba ma no eda na konwamu kama na gina so na ono oba na ekoba o so de koba ono na ebu ne mu koba wada ne ba ma na wo wada ne oba na wo wagigi dom na ye dan na wono si dan di star ya o yi esa adekọ na wa anwa wa ana wa anware na sese mpra na muchi o enti osa de koto ball na wa anware na na wei ewiase nyina hu se oba ni hu nyina egu ho na edam kura no unsa wo de nge ehyem ono hu ne gu ho mo ono wo ba ni de ne gu ho mo enti ye dan no de ne ho saa begu ho na wu ni wisdom be kono wo be ka se wisdom ada na wo ye me yiri seyiye ada na wo gu wo ba me na wo anim asise yiye no wo mom esa buru wo bai etietia no etwi ni tiri na wo su na wo tiatiam wo sa se wo na etwempna adan na waja wisdom ho ma no ka wisdom ne se wo no ne sa di videos ne se kire wo su ni mu na wo si bon na mema mienu ba bia de mokokọ akogina ne de mokọ akogina na wo bo wo yere yese mako omodi asemu ya ba pie wanim na nka wo chenya mbo anka nche omo mienu nyina omo bewu ya mutu enti wo so bokọ akoda ne dua no no ye ho bibia ama wo mo hwe se omoni age se do omoni asi age wo ho no enya asem keto ne papa no se me ka hwi ya enye yiye abusuafo se ye ka hwi enye yiye enti wo mo ko mo akomanto wo mo yem na wisdom de ya ni bedi alright ya ni wisdom ebedi ne nyonyo evangelist mama asemi de me madwunu ho a menti ase na sobo no nyina pese me de bo wisdom ana ebeti aba say wisdom so ni obi baby a wonya video no free no say ni pano must be held accountable okay yeah baby onya osi obi na de man no why na de man no entire say oni say ni pano na hye ho mo nipa ko no ko video ye ana de bra wo wisdom ana say one kasa ana wo seti wa de esi baby ana wo ja hokoye na de say me hu kra ye mo wan say se utu kwa na friends wo gain mo mara me da me de abo ma eti baba no ni da na o dan so o dan nti momo ti ya ma gain no ko ne ho wo kota yi o se no so ko enti we gain no ko akosra no ka cha gain this man dan for me dan ho enti ya yenko ay setup o just ya basre mo twempra na ya tumfo amusi munti eso fa so ni say ya mama akoye say Ghana asa mra bia nti asa bia say obi no obi da na wafa video no no dey abeto abonti say mra bo ho a yesra mo sa mo we na prosifo ehwe nya mo adwuma no mo hwe sankrofo no ne yanchi wo nyina na ye tore bo ye nya ne ma fa so say ye tell ni pa ni video abonti obi ne yere da ye hwe na ye fa mra ento de dara sa de ekoso do okay ekoso do pa ye basra mu de mo di mo ade a mu ni ne dem na mo nkata so dem na se mo video na masade abeto abonten wisdom me manati asese okay enya ne ye ena ye oni free na jim okay star way oba ni twi nya da jim video ene ko wono fi se baby ano no ni t-shirt no ene onu na video okay anasa akwara wo ye me ye adwuma wisdom me ye adwuma okay wo ye hwe ne nka ne ye me da say doctor mpacho je adwen na afi yankwa yanim saa na akwantuo heba mesa doctor mama nanu a wode ba akuba bisi ni table no so ye bosembo wo ho asem wa na mesia ne we mu po wo ma me na de ba ko eno ano no wa na me de ko ene de yesu yodia obi di nwa dance ye kire me yes se ope o samu adro o ya akwantuo heba mesa eno ano adro ene da wono obi na di nwa dance ye ne yankasa bebru yesi kasa dodo entopongo nti ene da hono akwantu eba adura ne ekoso agana fo nyina agi atum teacher santimante one enkramante akwantu heba mixture yes enti me ka kire gana fo bibia wo bia no o sana ayeye na ye tufu manyanka manimako ensabe kodoko manumbi ye tu akono di wo bia si nyina so still o sana da so ho meso akwantu ni ntwe bibia wo ho wo ye hufuo kra wo no modona na wo twemi ni pepepe
di makom manka na ye say bi be sie akira na ho na obeji ye say yes akwantofo ye ka nokore da bia me kam say akwantofo ye chi akwan no ye me nda akwanwefo SDF nipa mako edu ye tete ahamba no mubra na ye ka ye nrabu ma ye na baako mi Dr. Nyakwa mi edi nkomwe mi da no eno ntiye mi no ye de mawa no kuya mi nipa eja ejinam na before ye bedi nkomo no mesre wa se jimi number no na hunya pa ye na nkomo bi wo ho a bi kwa manka wo yare na nso ye betumi abol ko ye clinic ahodo mako enan e wo Ghana ha ba bibia oban bia betumi akoja yahwe ana drug store herbal shop pharmacy shop chemical shop betumi akomu akopeye mmebi ato adono eye miensa na naje maka mi hu asem yenwe number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers no ofra obi bia be fo no bia won be kan bia o doctor kan wasem kire no nyankopon ya do be yi wano kama yenhwe akwantu heba mesem gina so nyeso biu na last we fo be frame dog nti sa all said do na ya bra ya all say akaye kumu okwa ya sabia yo also patient o motena bre na ye tufo yesi aduro bi anu wo kwesi boye je aduro bu yenhwe mu ba abibire ha no na all said do nkan ye kan na ya futuo ndi ye advice o man ni mako man ya dia no hibia man mu so hie ba advice bebre ndi okwa aduro ankasa ni ya sabia akwantu fo ya moye mu se abibire mu ayenso ye wade de bia meka bibire ka se o abibiduro eya habanlo enya bibiduro asanse uko China omuso ya habanlo ho enti wi ase fa na nyina ne bibire agie tu za habanlo no ayade a eboa yiye enti mase obi aka che obi timga dog me mpa bibiduro na se kidney se liver ka che se nipa na se ni wonje nkontom ready asanse nkontom so eya habanlo na bia helps ni bia enti mama obi nada mase kope akwanto heba mixture unya sadro ya aduna nkasa bottle no yedi akwanto no egu ho se wotona akwanto no mu a na enya original ye duro no bia bottle na nkasa di akwanto no gu ho yenno imiense ni na no yakoso mazina kama oto aduro ya mesa no pedi di heavy pedi ni amudu emutuo fufuo banku abetie aduro bia amudu bia odi wie ya mantwe me 20 me dabi odi di wie ya no wan madono de aguso na wahwade awia abianto yefu woni di ya manu madono empensa na wonu maduro ya wa nkasa obedi ho danse na mesra wonu one bottle bi kura just 2 spoon gu yemu a yaw no ebejai eno nkire se yawe osa no ekọ na mom abrase ni maduro no bosume miensa obi wa se dog mi ni maduro ba ko pe na akwa no me osa no ko ndi mi bio ese wonum nunko wani wudi ewu bibia nunko ebu se nipadua kwa be fresh bibia be kama edi ama ndi ya duwe ebo yefu ya de yefu mukuro no wo yefu na keka wo no obu na efu wo no na esa ye bonus bebre ema ye ni ma say all said duro akwanto ye ba mixture ye all said duro na Ghana for me yati asese sanye all sankwa aduro sa wo ya we bi se typhoid a ebo pa ye eno bo no bosume me ensa no wasa kwa ya sabia ye ka che se wasa ya we no wakọ check up we se e wo ho ana se akwanto fo edito na akyerɛw wo ya we hepatitis ya mesrɛw no na ebosume mako ensia se ya we ya acute se ba enchere dia wonu bosume me ensa akọ check hwe na akyɛ na ye chronic ya mesrɛw kwa ya sabia ana se wonu bosume ensia na ko check we se wo ho ana ka mesrɛw obetie ne dia nka ya sabia no nka braho na yemuo ene ye ba aka no enkoso so beto adu no mako bosume nsia no ebe be ko animu pa yi ye clinic ye oba ko bekum okobru mantemu a na mashia station bembe sabo sa no ase pe techman ye wo Ahmadia road ye chama UNESCO ena ebo so pe e wo kwan ho Kumasi ya ye wo Asafo labor roundabout wodi wani echi atonsu kwan kan fie 12 wonsa benku ye wo dantie mu braho na yemuo enkan so ye wo kwahyeman udu kwashima ya traffic light we reach so to mu kwan no a ye ni premier sundown e na hwe animu e wo ho sanso na ukọ okanshi drive ya hello seba
cleanse walk heba na boache heba wonye bi ato ewo ho wonye ba bi a wo bi ko bi se pharmacy na heba shop bi obi ase wo pe akwantuo heba mixture yan de bi am kam si kokwa du bi abadwa so ayeka kokwa du fire afaduro ye ne se wonu maduro na wo beje wa nan ya kokwa na afifi wo no toilet na kwa moja aba no okokwa bu na epi abonte otumu ma na epi abonte ni se okwa toilet akotena ba bia some hours ana mi za okokwa ba na otumu ma na akọ oyemu no ene efo ya kokwa no o pose wani na wo kwan wo minimu na wo angasa wo minimu hihye wo je wo ba bia anyi mesra okope akwantuo ko mixture na wo tojo na wo numa o wa angasa bedi ho adanse bi ko tita ya o ya basa kakra bi no nya code kata chew kope akwantuo ko mixture na wo do ya bedi ho adanse pe kokwa nso na egu animu no egu nufu ho no sebi wo to no wo se wo numa do na bi woni paduro be pia ba mo na bi na san chef ro ena ma ye dance wo kokwa duro ma ene ya du akwantuo ko mixture aji no ho me na e wo Ghana ma mu ano ndi ba bi bia wo kokwa ya tete wo bia no kope akwantuo ko mixture na no e bo opa ye jimi number no bio me number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and a 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your number say no baby am kana ha me ka say ba wi me say pressure enye yare ma mi papa utie mi ai say yare fe ne pressure no akwantu fo ma Ghana fo ati ase say enye yare ndi na se utie mi na yare fe ne pressure tutumika ya ne de don nya bonten uto ekoko do na bebe na se mo say yes ye kan no kra na so ntimi ntuase oba ye ho a ayeboso mi ensa per 3 months ye de mowa yare fe ne BP no ada bia wonu wonura sebi wa wonti apo wa wonyare wa ye feri ye wo ye bia na hodi bia ni mja so bia ni se do na wono no ebebo yare ne fuwama amwa ye basa woni wonyina kadam wona ntika ka bia na wabre wa angasa wotu se nipodua ni ma nkoye ma me papa na ye ni party traffic ayi odi traffic wo tinika ru wato ka mu adasani be da soro won ko bono pono wa wu dadamu ni nya ya we pressure ni odi ehim message to mika na bra kwantuo heba clinic say mika ye no Ghana ha no ya sabe na ya hodo 9 ye wodi edika obrekum na Masua station Brambe Sabosa ase pe techima ye wa Hamadi road ye ne chama UNESCO ene die ni mu he ena Kumasi so ye wa Asafo labor runabout wodi wani echi atonsu kwan no ukan fie 12 ye wo ho a enka ye okwahyeman wodi wani che so tu mu kwan no ye ni previous sonda ka se die ni mu hwe uba ho a ye BP aduro no ye de otoso boso me ensa pe wodi moduro bi ya bio ye die no kwa se ye ma uja no yesa obese ba low enti ba bibia wo bia meso me to nsa fro se bra kwantofo ya so ye na enti mu a ye nyo nso Kumasi ade ekodani heba KNG Abme Pharmacy du fie heba ba bia obeko bia no emie bi ho kama obenya bi ato a ebeboa wo takwa meso se ko waza bibiduro fie wo kofodua ko bi first traffic light na se wo pe Franke heba obenya bi ato ewo ho sanso na wo techima ya okwa akwantu heba clinic ya nkintampo adwena ba pharmacy babu bia wo bia message tutumike na kope ya adwene bi na beboa wo pa emie bebre ewo Ghana ha muntumi emodi wo ho a koye ma me abetsam ho obenya bi ato ewo ho takora de ko mensa obenya bi ato ena cape so message wa se ko boachi ansa obenya bi ato ewo ho enkoko pol na esapon obenya bi ato ewo ho samien ena oye mu bia obenya bi ato nyankopon hirawo da senne yebesan ehia bio esan say yebe no ayebe yensan fa number ni ntu dwa ba ko biem number no 024 66 28 508 024 66 28 508 your number say any ndu nya ya obenya bi enso ayusu kama ndu ba bibia wo bia no meto nsa fro se
hyia yɛn ana ko drugstore bia ana herbal shop bia ana pharmacy bia no okwa yɛnnuo miɛnsa ndam tu dwan na da sɛ na me ba ko aka no ala kyerɛ yɛn ɛne yɛ infection do no now dia kwanto herbal mixture also do na kwanto ko mixture ɛyɛ ko do no obi bia nkopɔ bi wabo apa nyankopɔ nhyira wo amen yɛbɛsɛ hyia mpa oba patra se na fa yɛmfa ɛnhyehyɛ so na efiada ɛnɛ ɛyɛ bogya yɛ na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛ nimu ano no na emom no hyɛ ne so ɛma me paa sɛ oba spaghetti oba tale adeɛ wobi bia da pɛmpɛnim pɛnko da pɛm apɔmuden mapɔmuden to obia ne gye ho ɛno nti wo de brane yɛn kyele weekend with oba spaghetti oba talia edwane supermarket bia mo ɛnyɛ na ɛma sanka bi top chocolate spread no so ɛne wunya wo pa no papa bi na wo de chocolate spread no ɛde famu ana wudi pa no otumi sampa adepa ɛwɔ top chocolate spread no emo fedi wo pa no na wo be enjoy top choco 3 in 1 no ɛno so de just bibia wom cocoa wom milk wom sugar wom de wunya de wonsuo hye na breakfast no are ready wo benya bi wo provision in supermarket bia mo frɛ 0243 033 033 0243 033 033 Osborne Ghana Limited yen ɛna yɛ just say wo pa blocks papa yɛ hoden ɛde siwo dan ya ensuo to apetampe enfrofro ɛyɛ Osborne Ghana Limited one blocks ne bi ye wo inches bi ye wo hollow ɛna fe so no solid blocks block ne bi ɛwɔ ho stone quarry ducts ɛna cement de ɛno nti wo hia yɛn wo se wo dan ne bra ye wo ka se ye ne mosque ne de hwɛ ne mu wo to blocks ɛwɔ Osborne Ghana Limited wo a ba bia wo bia no ye de begu kam wo akogya free wo kumase ne importamo Osborne Garage and Motors open second hand car papa na enewu so watrem oga na watwa 7 na ejan kodum e traffic light yase a wo beko eye Osborne Garage and Motors da kodum ye ne despite house and edi hwene mu meka sa wo car besa esi traffic light yase na makai me ne akua da bia ne ye car na esi traffic light yase na ye bia so ni e mensuo ka ni nsuo no ya de buba bom ya koto no Osborne ntia ahokyere ya ahokyere yen ya koto obi wo ho isese ye nam a free eni to koto ka no wo Osborne ya sign wo electronic shop e wo ho a electrical appliances bi a wo hia eno so no ubenya bi ye wadum nsuase fra Osborne was 0240 403247 0240 3247 and 0244 377612 0244 377612 na wo shop mitri wo kama ya ene matade ya shame matade no stand in your fana eye Josie fashion owo bom so woni meet me the sports no na edi enhwane mu Josie fashion bom so wo kwa wedding engagement party outdoor and na wo ko Friday where eye ma Josie empam watade ne fama Josephine eso atade no opam a onim style yo opam be fetew enu nti no ebia wako hu style no ba bi me die ye ne fe akua die ye ofetwa na fa WhatsApp jo e was 0243 433 465 Josephine number no 0243 433 465 na Josephine ba jo swap mama me tinwi ya ehye and afa me makeup si efepa eye the plus beauty shop shrine hairdo shrine hairdo omo ena yoma me na winim eno aye maame a wo the plus beauty shop no wo so sika no ode ba ye no yemfa ma ye maame no ani kunu awu abusuafo aton ne dan no ye nra ye first story no eno aye maame a wo the plus beauty shop or sending no 5 million or sending 5 million say yemfa ma enra ye first story no ye maame na ni kuna wuo na abusua ton fie eja no fie wura asesa ne niema egu abonten no maame na me nhyira watre ahwene pa nkasa ahwene ma nkasa omo anim kunkum ba no kira mo kire wo mo na so hunu wo bia owo ni bibidie na ne ho ofe na osan buade na osan ya adoye seyi a hunu atunu se nyamiama safo ne frɛ wo mu nyamiama enu nti sa wo perigi bi bomode ana kɔ the plus beauty shop omo ewo stadium one unity oil and edin hwene mu frɛ 0249 155 776 obeye rigi bi di ama 0249 155 776 obeye bi ama
oba ma me mo ha ya na ma udin me pa cho me di Cecilia Hodo okay sisi area yi ma pa cho area dia boko so ma koma nto me yemsa yankwai e de kire se break kakra abetwem koni na me hia brantie bi de Steven Fosu menu na o kire me se if na wo wie kwa me nkroma enti na wa wie kwa me nkroma me pa cho university enti no onya nya adwuma na neni je me ho opese o ware me ti me ka jensa me school no ma nko bisa GHS kwamenti mi enwie no so enye ha adwe na campus ono mo ne ma ne o mu ndan suba pa bi edi enti no on de ope me nti wo an odo obi a wawie university wo so ope wo a wanko school yo yankwai ena ma o kan ni sa nti odi ekire ba fie be hu me maame maame so de to so sa say me ba no me mpese obekwa akogya na esi kwan mu say wanko school o de to so sa o san kan asam kro na akire me maame say ho no e ma na nye ennan suba papa bi edi sa nti no so far as me o me san no adwumade ha adwen nti ye wo hwa na nyinsen di ba mu na nyinsen ni ba mu no no mu betu o mu bebo kokoko ti o bebo kokoko no yes o pese me ba be ka no ho na nyame adom na o sua me a na nka o maye me ho ade dia fra akola ni dintu enti ya me nyame so ya adom ma me be wo yi na ansa na me ba be wo no me na me ko me ma me ho no akwa na o sesa me niam me de kwa awo so ene nkukuo nyina ka ho enti ode bedru ya na mama me sisi na den wu jaware na mse ma me kura me nwanwa mimi di kan ansa na odi nkukuo ne niema na beba na nwum wa hyehyɛ niema ne nyina wa hyehyɛ niema ne nyina ka ho ma wade kwa mama me ode bi mi bisa wa no ya no kwasa ma me wo me ma me no ode niema ne baaye na kwa ne wa mama na me kwa akɔwo ode eni nkukuo nyina baaye ti me ma me hwe no aden sisi wo jaware na mse o me kura me nwanwa se enti ode nyama no so ebesi ho no na aya ne se no ka no aya ne se bia okọ ka no ho aba na jese watena ka no mu a osan de ko na sada na adwena me san so ame no se so oba bi so mu bi sa me mewo na me metena ne nchen kakra na se onti ase dia osan de me koye enti ye ko no na me hwe se wo free fie num enam fie n'animu eko ti me ma me friend we mu a na me ma ye frustro bra ba ko a wo free ne dan so ansa na wako no ne dan so na bra ne ko bom me ma me ko bo bra ne dan mu na odi amane e bo no se na esi na bra ne na den pa aden na Steve pa o yesa ti bra ne yesa me de me ma me wonja me ho no nko na oba o ne ne bekasa na nya me ncha de me de ewo ye ti me wu wie ye ene me san ko me ma me free hospital ho na me san de be sen ko me ma me ho no na me ma mi ehwe ya na echi o yese se no oba no ho achi nti no on samra na me san ne kokotena wo san ne be ma ne kokotena asan menti ase be ma nyu no na asesa wo niema nyina beto a wo ma me fie me ma me san madana ye san ko ye mo san sesa ne ma ne ko ye san sesa ne ma ko be ma na be ma de ne ma ne ba ye mu bi san ne se die nti ensuo yira fa mo ho ana die nti no sesa ne ma ne de ba ye man pacho na me ma me di nechi ya o ma ye de ne ma ne ko no no ni free efie no wa be fia wo free fie na emu epia kwa abonten enti o kwa abonten me ma me friend wa mpemwa enti me ma me ante na no asem bi ebium nti mu ko yi ne ma ne gua na say back to sender mo san ko yes san de ko be ma ne fie ho ti yes san de ko fie na me ma me de amane be ball be ma na danfo no no ne me fa say one ni ntem ye kama ewo wo free ne dan so anu abaye de so na me ma me de amane ne ball na bra ne say on de onja ye ho ne onko na one oba one ne be kasa nti e ma me ne ka ho no ti awo ka me no ono ane de me call hospital na me kokko wo ye ye be ma no Steven na me kokko wo ye nti me wo wie ne na me di free ho call me ma me ho kopim se me ho chen ya me san de ba be ma ne ho no okay ti kasa ne nyam so bra me wo wie ye na chi no me nya be 3 months no so mo ba beto akola ni di na me ma me so onti ase san so mo kan ni se me wo a omo be ye
ɛho ade yɔ ne de afra ne ekyire wa ma kwan na sɛnea wosi ka ne de na o se na ho ɔden ne wɔ fam nyade a ɛbɛso na papa be dwanto aya sɛ kɔba sɛ bɛrima ne sɛ adwempani ne tim sɛ bi a ɔbɛ ware me a ɛne ɔyɛ me ho ade kora ware ne betimi asan gu nti no wɔn de ɔsle no ɔbɛ sle sɛ nyame ɔma ne nto akola ne din sɛ bɛrima wɔn wo da ɔma ne nto akola ne din na sɛ wɔwie a na ekyire na ahoboa no so na kyɛ sɛ ɔde abɛɛ me ho ade na ma me ne wɔ hɔ no ma ɛna ma me de ne wɔ hɔ no ma nti me ne wɔ hɔ no na ɔse adwuma a wɔyɛ na ɔkyerɛ ade ɛwɔ atonsu joy standard nti ɔse pay ne nye na wo so yɛ adwuma bɛn na me so yɛ nails okay nti na me ne wɔ hɔ no ma na agya yɛ sile nyame pa sɛ ɔbɛsesa nneɛma mu na da koro ɔbɛka kyerɛ me sɛ wanya asɔkɔre afigya ase ɛkɔkyerɛ ade na megye pene na me si yo ne de nyame ase nti ɔkɔ mu no so na ɔse 2 years ni pay ma ada nti na kyerɛ sɛ nneɛma mu ɔden akasa so nyame hu ma ɔbrɔ na kakrakra ɛna ɔse wanya ɛdan wɔ hɔ no case car transportation ni ade ni nti wanya dan kuma bi wɔ no ma wɔkɔ akɔtena mu ansa na nyame adom na ebi a ɔmo ma na apartment na kyerɛ sɛ wɔne me ɛkɔ nti ɔkɔgye na megye pene nti ɔkɔgye dan no wan free ni mu sɛ bi a me nkonko hu bebi ɔwɔ ɛna ɔyɛ sɛ ɔba bɛfa akɔla no na ɔmo school ne private wɔ hɔ anka akɔla ne bɛkɔ a ɔmo kyerɛ deɛ panti ɔbɛma akɔla na akɔ ti ɔka asa na me fa metinje san sɛ bebi ɔkɔgye dan no wa mama nkɔ anko hu ho nti na me pene so sɛ ɔde akɔla ne bɛkɔ na obisa no no so mfa ho nkɔ ma mpacho me bisa no na ansa na no aze ɛwɔ hɔ a dan no sɛ TV a no wafa no ɔde kɔ ne computer si hɔ no ma no wotu no ɔde kɔ nti TV ne kura kyerɛ ɔbɛfa me ka kyerɛ sɛ oh na sɛ wagya me hɔ no na TV so tu kɔ no obisa me sɛ TV no sɛ ɔno ane dia me so me hu no so na TV hwi ni dan a no ɔde mu hwi ni na me mo de me fa ne sɛ ebi a yɛ nyina ɛkɔhyɛ abrabɔ na se na ɛyɛ yi a anya bi akɔ ɔbɛkae da akye ɛso ankwankwa basa ɛna ma ɔde akola ne kɔɛ ti me so wan pene sɛ me kɔ akɔhu bebi a ɛdan na wakɔ akɔgye no ɔn pene sɛ me kɔ akɔhu ntine me kɔ ma ntine ma nwura dan ne me tine efie na abɔnten ye fiti na me sɛ me de me ba bɛkɔ na me de akola sɛ bi awu ne krom na me sa na ba bɛtena ha sɛ de me de me ba bɛkɔ enti me ne ba na woman bi hia na ɔse o jama junior maame ni na ɔse an na ɔse ɔka kyerɛ woman ne sɛ an junior maame si krom ha efi ti wana maame ne de ne sa ɔse wo si krom ha efi si krom ho efi krom bɛn mu patwa sɔkɔre efija krom ho efi me si krom ho efi ti wana maame ne de ne sa kata na no na ɔde anwona ka kyerɛ me sɛ so muti a on be ha me na me se ma me nkasa ne ya ba na ɔkyerɛ me sɛ ɔmo dwane ni ɛna school bi so ɛwɔ nkyɛn school ni na me ka sɛ school mu ha de me de akola ya wo no kroma ɔde ne bɛbɛ kura sɛ de me de me ba bɛkɔ na kyɛtɛ na no ye di hia ma me ne ye di wura efi hɔ ɛna ye di wura efi hɔ na me start na efi n'anim hɔ saa nti me tena efi n'anim hɔ no ɛna mere sɛ ni fi owura na ba na ɔsɛ jama junior ma me ni na ɔsɛ an na me se me de me ba ɛna me se me de me ba bɛkɔ na ti me ka sɛ me de akola ne bɛkɔ no na ɔsɛ sɛ me de akola ne kɔ de a ne ho asɛm bi ani hɔ no ma me mra ma bebisa ne bio yɛ dana ɔde me kɔ sɛ me ka sɛ me mpene ma ne fa akola ne nkɔ ne nti no ɛna na kyerɛ sɛ medi n'akyi na makɔ akɔhu bebi akola ne wɔ na me ne kɔɔyɛ nti saa dana na ma na nkɔ pa asɛm ama me sɛ me misi kuro no so efi me so ma nkasa school a wɔkyerɛ me na me si da bi na me de akola ya wo no kuro nkura ɔde ne ba ha de me de ma de bɛkɔ me pa atwa asɔkɔre afigya ase baabi a na ɔde akora ne kɔ yɛ hene school bi na ɔkyerɛ me sɛ school we wɔ hɔ ɛno wɔ hene fa ɔno ɛwɔ asɔkɔre afigya ase ɛna ɔmo no ɔno kɔ kyerɛ adeɛ wɔ hene ɔno ne kyerɛ adeɛ wɔ secondary school a mass okay ti a mass no na ɔse ɔmo wɔ mo junior primary wɔ no ma anti ɛhɔ no ɔmo kyerɛ adeɛ ti nka akola ne bɛkɔ ti sɛ ɔno ɔde ne kɔ na menti ase no ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ nka me ba weekdays bɛ yɛ ma adwuma na weekend na ma ba na weekend wa ba na weekend na ma ba ne hɔ no na kyerɛ sɛ weekdays na ma ba bɛ yɛ me so ma adwuma okay
ɛna megye pene sa na mene ne koye ti mene ne koye no every na ne ya no wo ye no ene ye bi te say man pa cho ene ye bi te say na o ase odi ebufuo sese me se me di akola no be ba de ane ma me bisa na akola no ho asem bi ebiu enti ho no na ma me hu se wo adwen foforo bi ho no ma me hu se wo adwen foforo bi na enye se bi akola no anase waye na adwen se bi a ye da achi ho na wo adwen na ni fiora oba ti ma me ne pie no so se we di obetimi eja no tem bi a wo pese obehu akola ne bia no na wa ba be sama akola ne ko no wo mfie sen pacho na wonya 3 years oba na be ma pacho be ma okay na wonya 3 years ena ono no be ma ne mom ni akola ne kwotena ene ne kwa kwotena ya wo ba no ne akola ne nti ono be ma no obekwa adwuma obedware akola na obeyese hwan ne be yo ti ma e ma ni bisawo me say ono be ma ne mom ne waso oni akola ne kwotena patran na wo no na wo ye den sa abre man pacho me kwaji force binti na akola ni hyemechi na me di ni kwa achima ena ono ni bufu ye ti na okwa o maye hwe o maye hwe na o ye se ni o di akola ne beko na nka me so ewo ho ana ma behwe no anase me ba weekend nti akola ne ko ye no kwesi sen pacho okwa e na echi na me ko onum se me kwa akohwe no na wonya be week me kwa se me kwa akohwe no me wo ho no ma na fiora no e di phone bre me na ni bu ofu sisi mini ho sese waba mechi wo ba be den mini ho besenko mini onam oh akola ni nti na me ba be hwe akola no nti so ne me kasa na opapa so frɛ me onti opapa frɛ me na o sei ma me aden akwesi fosusu oni honom na wa besi nechi ni fi ore ko okay ye frɛ be ma no but information a yenya ne se o kyerɛ ade sesi a Steven Fosu menu kai pase ne di nkomo na yehunu die nti a wagye akoda no ne natra na sesei oma obatan emfa nani ehunu akora no yenima de kro die nti a wo prevent ma me so obehunu ne ba enu nti nke ne di nkomo bate so o kyerade to aso ti ma me pa cho ma me ne de phone ne bre me no na me bisa ne se ma mpa cho wo kan de nti na o de phone ne bre me eno say o si ma me njiji weni mu ha me mpa mo ma wonko na me se sa asam ne de mi ntimi nka na ma me de phone ne bre ti ma nukura ni da no afi mi hu se mi chese mi hu ne de me nye akora ni kodi ni wadi sen enya sen me pa cho akora ni kodi ni ho me fa ne se 10 years etwem ena akora no so na mom no mi wo homre bi ena ofre me se oba na wone ne aware no obisa me se odi akola ne bre me a metimi ahwe na mana ko school na oba na one na aware be ma ne mom frɛ me se oba no so odi akola ne bre me a metimi ahwe no edware na mana ko school na asem be ni na me ama wo ma de mi ntimi hwe no na obi na betimi ahwe na ama me enti metimi ahwe no dodo no ye no so besan frɛ me ti wo ma na maintain nka me frɛ na o se mi o meeting bi ase ye meeting me frɛ na o se mi o class me kyerade me frɛ na de bia o wasam foforo ka wo ba no o se bi sa o se so de akra ne brɛ wa wo betumi adware no aye no na nya wo ba enti ma e ma na me wo sister no so number nam se na me tai call kokko enti me ebe ma me ni ye free enti me frɛ sister ni bisa na echire na me se ukunu frɛ me say na aden no say mi bisa ne sa no say emua na ni na ewu na otimi gya ho bi a 3 days 4 days kra no hu ye na se wo kan ye na ni bu ofu na se wo ko ye se wo kwa kyerade de no wakɔware foforo man pa try wakɔware me pa try o si school ni library na oba o library no ni madam de ne ma no ti mi nima san kro ka kyerɛ madam ni nti a madam no na obi mpe obi mu obi wa bra won pe no madam ni ye ni busuani Steven ni busuani ni madam no ma sa na echiro obekan eno kwa no onji obekan ni se bisa se ni busuani ni madam no ana me ye busu wase ma wo se ho se me ye dai ma pa cho onye na busuani no wona wonni mu no na me bisa me pa cho onye na busuani onye ni busuani enti se wo mpe obi a obi betimi ya so yere kete se kofa me de ba ma ware no ebe ye ma wo ye die ni pacho me yangreni ono so ye die ni oya santini ono so ya santini nti madam no na ma ne ba ware ye ewo eho me pacho sa no no kan echire no ono kwa no onyi ntum na me su na minim sese wakwa ye oba ho ade ti me ohomre bi na obi frɛ me
say na me tu call me de ne ko social welfare enti social welfare hono no mo share ni say on pɛ dan ma akola no no so won ware bibi san say me de letter brain no me ko social welfare na me de letter Akoma no o si ma begu na anim ase letter na wore koma no letter na me de say social welfare fo hia me pa try na so opa waja awasa na obeye o si ma begu na anim ase nti ontimi ware bibi eno kra so me ko ekra man ko to no ankasa me digya obi me na me brother ba ko na ko ene e digyae nti mama man ko to no ankasa eso kra sa na obekae e ma me father frɛ no eno so sa o si ma begu na anim ase nti no ontimi ware me biu sabre no wa worry lady na say after no nsa na obewa no man pacho ho ne de na yeso wa ye no ho ade yeso one dabi yeso wokọ ho no one ni konyinsan ti onyinsan na girl ne papa friend say on pene to pene no ya SD asori peni nti o meye oba no ho ade nti na ama ho no emi se no no ankasa no ohu de o ye no ena oye ode koye no ho ade open ade girl so educated. What would that? Me hunuda. Oh, girl, no that. Or educated. Me patwa be ma ne chere so o JHS ni samia. Obwa? Na what do pie? Tell my one no. Na o di me pi. O say ne bia ne na fofo o mo ye bibia e wo so obi ne ne yere kwa na o ta da wo ko. Me patwa no de no ye. Okay. Okay. Enti otu kwatena ho ne di say ansa na wo hu o tese waware. Man patwa me fa ne say enu afe me ho na sister bi frɛ me ɛna o se me tu social welfare for no man ne hand dan no wo ba ho na am so enwumre na oba ho na oba o pese osuso me mu ni ade me so me se me man sa chance ni biom so kan social welfare so ntimi ware me biom but on to me ware biom ni na echi osan ba no pese osuso mu o pese osuso mu Eya Akoma 87.9 FM. I mean, fan way. Dani Eba Trading Center. Ne Dani Eba Mishaba. Malaria fever, typhoid, jaundice. When I'm here, when I'm ready to call and to wedron. Dani Heba phone radio. Will be any say a ye pabene. Dani tone Heba Mishan so and then ye bomodia na eshan and so na enunum be ebiana was what say when what I want to me any dear would ye a ye Dani tone Heba Mishan and not Dani natural about capsules and so sissy bema. Why ye mirror one pemu ye you make a Caribbean artist so would ye Dani natural capsules. Dani about ointment, dear me, you train yadua will be to me the business that you train apostle. Dani prosta all capsules, dear and your bois HSL. Would Johnson, why ya say prostrate, Bema would dear Dani prosta all capsules. Missy Eba, Freddie Menseba, Samen Queba, Apidanke, Dumikamica was Santase, and Dani Eba, your Ashton room, Yanit and the farmer anymore. Frayana was 0273 392 0273 392 and 0244 364651 0244 364651. Beme oya wo ade patcho de bi odin samum ne ba bi bra menyem no enti odin saba ebehu wabusuafo good ebra wo ba abeja wo no wone wabusua sinkonya ejao anaso odin no sa me patcho mobile ye ko social welfare ni wie no mo so mo de omungu aware ti emrefie ne ma meka ti one ne papa e bai no o si ska o dey hand dan ne de o di su minyina o ma me 10 million ska dada no na mo tena nyamfie san patcho be 3 years mo tena 3 years and what they say ja wo kwan na ma and what they say ja o si ska dada ne 10 million thousand patcho and what did ja wo kwan ene dan o han ni nyina e dan na ka ho ana e dan na ka ho 1000 me patcho Akoma na ewurade tama wo na wo ko school no na wanyeje nkakra wo ho man patcho mi hu ne die na efi na wo wi a wo so wo ye ne service nti me fa ne se kakra se bi aduane die kakra ne die so wo ye ne service die atua ne ka ne atua no wan ka bibiasa na me dia me pese me kire ne se na oboa wo fie bia wo ye ne service oni ska nti oyere wo na wo ye nails ne ade nti wo de be support wo kura to aduane e ma na di kwapem se wo benya adwuma betua ne ka sa na me bisa me pa try sa na me ye adwuma kakra me nya kakra e de support nti me ba ne kura me kwa wo ni nyina ne ma nyina hospital ne ma nyina me ana me toto ma and what 1000 eja wo kwan efi a wo tena mu ene kakra wo de ka ma ne ye 1000 odi ja wo kwan wo kan sa wo abusuafo na nim no mo so gitu mu
me pacho me ma me kra de no ni bu ofu but o say sa na ni mistress no cross ni mistress ne kan say o ma me o ma me say 5 million no the mistress no sa na o kan ye school mistress no sa na o kan what the school mistress no one ni wo bibi yu ana because this is ma na me nwanwa kire say me ko honum say me ko hwe akola na o frɛ say ma fiora na njiji manim no me free wo me cry fiora na say me ko ti me san koduru ko na sa san ye be sin ko school unna mo monim ho so no wa be sin ko school mu ti me san ko school mu ho ti me ko na me chiae na me se me panacho me hwe madam asemesi no say akola ne pon a madam ne de ka ba akola ni school won be fa akola ni de ne ko ne ho enti me ko hono na me chia ma me no mo ya ram ma enti me drew ho na me chia ne secretary na me catch and sem panacho ka me hwe mistress no so onim sa wo ba na mtem panacho minim onim bai me ka menini bedin ko mokakra ti o ma me kwa ma me ko hwe no e ko ho me ko na oyiyi ni morem oyi me chia ne 3 times ma me ne ye said want ti me dani me nisa me ko me dani neni me nisa me ko no so obi an frɛ wo ha me dani me nisa me ko no se betnase na me da na se na me de mama ne bon ne sem panacho me bani akola ni pass me siba na mabasa me ba behwe na so yesi akola ni pon school a owo ne ho na na da roman ka me ba ho se me ba behwe no enti woye no chese woye sa akola tufutufu na me hunu ya opon oba ha aso wo ba no tufutu sa no kan no so opon a oba enti ma nya me ni na me dwe sansa akola no osua so no kwa be nante afi bebi o ni school no wo e de aba omu school mu honom no madam no show go fie be sai man passion ni efi by this time the 50 di obetwem na sabre no na America sabre me fan se be 40 plus okay adi anyina so e na be ma ne gina yo di jawa oso wa dey man passion di o kan ya ni se me di letter na brand magu na ni ma ase nti abo letter na brand no passion nti abo di ko bebi na so bedwem me peme jai wono mu a enti bra mu kohia ye no o papa nka nkire ne se be ma wona wodi me ba no ba me ka cho se me ba no woni mu ade wanko school da enti se wo hwe na mfa ne nkonkosi ba bia jai ni si ha wo papa refer no ma me pa cho me father ankasa di wo nti ase na ni nua e na bra odi 3 insa no so ba na me ma me ye ni se enye ho ade yota enti no me ma me ne Mr. Father ne me nana energy ensa no wona ne wo sai pacho ba akona nti obi amputu ne question bia no an se wo mo je nsa ne kude mo ja ye de hye ne de ne yakrai eno mo de si wo ma anye hwe me ma me bufu no so na de akoye no na chese ompa wo biem ti de mo beka bia wo mpe e bia won so no okoye na ntan ko hyehye nkosisi ne ma no aduane ma no e ma no eno afuo ne so na utako man pacho na mentanko de chese o akla ne ko ho na wotwe 1 week na me ko ho na man koto no ya ma ni fiora ne friend se okokumasi ya ni bufu ye se mi oni ho na ma besi na chinti me mesen na menko what 1000 eja wo kwa what 1000 nti se di nti na de ne bae man pacho o ma mi hu akola no ma fie bia o ma mi hu akola me pacho be 5 years ni die eno kura no eno kura no se no si oni oba ne jai be 2 years o di okwo ware no so na jai ama akola no wo oba ne maame ho wo ba na woni na ware jai ne maame ho wa bra wote wo nsa abra mete wo 2 years o so oni oba ni ntemati ama oba ne akola ne wo oba ne maame ho na sisi unim sa me di asema esiu na me se di aden eno obeka se unim se me ne mate jai be 2 years na junior wone ho na oso akola no ho daye bia na enye nti ma ofro atwea nti ofro atwea no sise sofu maami bi ka chen se ebe boa se obekwa akwa akola no na o se oba ni enua ba bi ye konfo ena o se oba ni nua ba bi ye konfo nti sofu maami ne se ebe boa se obekwa akwa akola nti anka o frame na oni mia edi nkomo se me obema me obechen baby akola na wo na anka makọ se aden na wo na idu wo me de make nie wo na idu won sadu de nti na ode akora no komo obi ma
chese me kɔ hɔ no kra me kɔ ye kɔ social welfare na chi me kɔ hɔ na se me friend say bi a nyame adom akwesi ada me ba no ma ba behwe akola no me kɔ no na akola ni hɔ na ɔde akola na free hɔ enti sese de opa ne se yema wo hunu akoda no woma wo fa wani hunu wo ba no eya no afa no wa hunu man pa try o ma woni ne kasa kwa wo phone so eh etiefo ye twa ye ho aba o ma woni ne kasa phone so ti be 5 years ne de wo ba no wani ja hye ne so won't any voice da me pa try dey bi waso ya bone ben ana mu ja ye no kokodidi na tam koye bibi ana ya hye na bufuo man pacho social welfare ho ne die ensema na okana na odin man wo se die o se chese eni o kan o se metiwe minwi mojanam chese ninsema na o se minwi mojanam ti medidie na eden won shedan kai wonwi mojanam me pacho dey bi enti wo mo no aduane anu ade enko na no so de enko me kra se eba asa ni ti me nu aduane kra me di nsuo mu na me ya na eye me de fish na eye da bia mo no aduane afashion kwa fashion kwa na bi se be me yafono no maame man pacho on complain anya nyado anya no ansem acha mienu na wo ye o fashion kwa na wakopo no so na wo nwe fish wo nwe exam janam ti wo fa bi ntachi nye okura aduane for how long do betumi awe fish sa one complain da pacho me ne de one complain da kopim social welfare onum na ase o ka me pacho ukoko hia no be ma no so ka che so mpem janam pacho wan kasa enti se nyado na wo be no anyado ankwan a wo blend wi a wa che mienu silver so ho wo di bia ye wo nkwan na wo kunu na mo ana wa ye ono so de na de bia be mama refresh every day mo tena 4 years nti ada mo be ye nkwan aduane bia age se be ma no refresh me pacho mi bi so asem am pacho dey na mo no na niam mu so odin dabi ho no die me no nya adwene kuda ana mojanam no wo mpesa wo do nsa be so mumpo ana ebegu sreve mama ihunu eno de na enya ne sa na mehwe sene na asitene mu si adinti yenya asa yenya kakra na wunya sika koto fish na wo pe no eti no bo cha oja sa charge na okobo den wan kan nyina wa eno osan ka de ebiem man pacho eno de na ehwa na na ogina na o se ma begu na nim ase me de letter ne bae no so ma begu na ehwo de ma me ehwo de ukunu mba pe de wo pe wo de wo pe mom na ehye na konsa de wan na yi akohoma no obuafu man pacho yi akohoma no man pacho ono na me so me support said the ono ne de no na nka de aye ne nkwan ama no na wo so de no wo de aye wo nkwan eno de sister me ne wonya adwene e wo ho kura ati for me twa me ho aba Rambo koyi keke ninia na kwai na wudidi a wo so ne mrani ono kwano no jamu anya new catch Rambo beef come me from sa enti me ho ne mu se eye nia na me busa wo se na we de wunya ne hen o se da down na me se wa down for ben na o se we jom no na se ne ma na me se ena otimi yes ade no ansoma kwansi wo sa frame a bi e be ye wo san na down for no asa ne sana atu na dwuma fo nya ma omo de sere no ne na down for na hihye why na down for na me efua ne na down for na hihye na say na down for no me de ti na down for no kula fi se sa yi si no me ne na down for no kula dada okay enti chere me se de na position ne siti na meti ne so sa enti me meti ne so no wu no ne ti no video ne ba ko pe na o de chere me wu ne ti ni wo ase mama to mu sei ena me so wu machi ne ma yi na ma rasta na ma bon wu no machi sei e fa me fo mu nyina we was some ya is ya was some mo bana mo yes experiment no every by experiment yo what can't be on there what to once to say no why say ya na there be o I say for mama no say ojina we no me pacha what you say? Oh, so Spanish. Original. And I see.
No, no. Video na yira. Say, it's say that video na yira. Say the Israeli say position it. Mama, that one can we make bon? Okay, so ba me patrol Mike show na me hwe enti no mani boss wa na hu ne say da bi sade we de ya me ne me yere ya me yes the video so no ya me sheme Akoma FM ti boy no enura no boy bi frame di me din komo okay kasa go fidie ni mama me ya me sheme ti boy no o twa de mama me da wo sa boy no hwe wani mo no boy ne sere no osere Bon je no sere. Tu je banim din lam sa. Ta de chi namba se. Wisdom. Mfonyi wo nya no wan. No so obi na twema no. Obi na twema no. Oh, sa na boy ka kire so obi na twema no. Na je se wan na twe sa de ne ma no. No pa che se bra wo ne wo yire da no na obi di camera e wo dan na chi na no wo video mu no ha sa de no ka so wisdom. Obi na twe adene ma no nam so hwan ya ana so hwan o ka cho say ya hwan ya nam so hwan ya no so obi ene twe nam so obi na twe ma wa delete adene free so o so ka cho say na dwuma mo na dwuma mo boy de ba man pa che boy de ba obi sa no o say onim ho hwe mama am ka wo yi boy bi a wo mo che so no na ye wo so de ma mama am ka sa mi che me embese ma ba dwuma ndi da bi ho de mfa enko ye kra ye hia ye kra ye hia aso obi ni pa ko so na ma me wo kwa yiye asem we enye nkora asem o former empelifo e da to wanim ama frɛ boy no abisa boy se nyon no to oyi o ka so obi na twema no na boy so kwa yi na mo ye se boy ne ba nya mo te boy ne ba me frɛ no ti boy ne ba me frɛ no se wisdom ne ba je ne phone so otwetwe nyuma afiri so ana se wisdom otwetwe no no otwegu ne phone so ana se so na so mo de ma adwen no edia agro na aden na wonim ne sei na wode kwɔhyɛ wo yere efu asa wo no ene ye usa de ni sam no kwɔhyɛ me efu asa wo no de what confront Jumadi no one was so eguso awutie no Daiwood Eba Hospital the Daiwood 360 capsules aba ho tutu ni sisi yade adro Daiwood ointment fatwitwu wapo no wapo so na fa bi fama sawa na fatwa Daiwood Eba Mr. Seshini na dro no ubenya bi ewo herbal pharmacy no over the counter na fra 0244886437 0244886437 na chaso wama wonsa aka enupai nyina ebi na bibia tumi aye kama menkwe na shane so ma me se awie aya piling aya yona pharmacy for edro diaba eye koko edro enu nti bomodia na ema wonsa enka aya piling capsules ne bi na bibia enye kama na wode ayo na wonim sa wo munro ano eden enu nti wonsa ka bia na bibia ye kama frɛ 0597216047 0597216047 ana 0597216037 0597 216031 na ma wasanka piling koko adro papa ne bi bila na pom te se awie apom ye bibia ya kama na woso waja ya kuya dia ye die me paja den waja no style no mintimi na sa style we no de ma wo echi wo no senka ye kuya ni meni esesem na wasa di gina emerante brem die ne dia be di we ishme mo size aye sangege hey ye no kuya enya sam ketua wow minim se wa ben sa oh wa ben
aben yankwa ibila ho kakra na ya munchwa ma me be ya de mate yankwa NSB industry abusuafo ye gina NSB industry na ye ne edi nkomo na sanya ye ka na akuya stars so sisi munya den ya huntimi nye na sisi so be ya den ama agro na sonso ohia so be awake natural capsule ya every NS herbal industry for asoye enura ne yemienu na meka ho asem ba ko ye nku na ba ko ye topa ye enku ne ye NS ointment na topa ne ye awake natural capsule na me break ni down dia ma me kirekire de bia ye na ma wahunu se wo kwakoto a de enti a wo kwakoto na nso na ma mfa doctor number no ema wo okay 0245 01 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 Afe 0276 53 77 01 0276 53 77 and afe 01 when any doctor and so do the numbers are with the adwuma brebi abefredi bia na crowd obeje osuno no twetwe nkomo no kyerɛkyerɛ onia duro no etimi ya na say ne opese otife do no bia no obenya abotira kyerɛkyerɛ mu na NS ointment ana medidi kan aka ho asem de atia no say onya NS ointment na eyenku ne nku we say entwen say yare bebo wansa so onya esi ntwen na de ye nku abrebia me say eno anam yusu emma okala nyamede ma won eyi ne ho pepepepe daddy ema hu say yes so na mane ye peno tuntum abosani no etija hyenhyenhye kama pa kokko so ani ne jai wo sa fe wonam a ene ye so ba kokko dampam a wonhia kanea NS ointment o de sra sani akala tele pepepe na daddy ma wo mane ye kama enu achi ema mutiri ni timi gina sani timi ye soro kyen ye fe ene gu kwachi se na wo kwa na wo dan wo ho a ni oban wan hwe ye timi twa no na esanso ma eye eho a ese mutirase obi won ma wokọ a bo se pen obenya afin dua na ne tu tia no no di gini tirase no di gini tirase obi won so okọ na ntini obo mpa unya NS ointment so de be ye wunku na abo na yi utirase ho na yadade ma ho ye nyina firi ho no na siese otiri ni yie e de ama ho etu na mo abo se ye pen enu achi masa de ye ohun yie ema anadwo de die mu ekoyie papa so obayisu NS ointment siese no mesi wonni ni kunu kohie ohun sensisaye aba yes me ne uto dada minim se ne yete na odi NS ointment so eye ho so me hunu difference aba sana ntubo so oba no se be ma ne bre bi atwam ne ni wa abonten a afi ono ankasa obi antu no funu waja abonten ko wa sha se kafi esanse ne wo hwehwe no ne sa ka wo fi eye NS ointment me pacho enu achi obi a o shampa bo achepa mu amu ye fom dwuma mu nam atechemu na ku afom ni ade apropro ya de ya wona ho a ha dwen pa etimi agi utra fie ontimi ku afuom enu achi esanso sai wona ho mu amu nentina papa ye unya NS ointment a eboyi ni nyina firi ho no na fe nentina papa nyina no eyi nentin papa ye no ekeka nentin no bom e ma ne ye ba ko na fe yi ho ma ye tron obi oni mu bre bi atwam se na nentina papa ye no obehu obisa se na de na wisu ye kwa ka say ye NS ointment sani atie no ensansa na ha ofo na bani say ye pimples say ye fifisa na nsa bia no wohia NS ointment mu aya ensa bia gum ho pen sabre ekọ na so asem kala no titire mu a mogigi kakra no bo say chicken pox na begu a na ekotwa no na de black mu a ye pimples ogugu mani mu di no pi akeka ama asem mani mu no de betimi abo amu onim na sese ndada mu ene NS ointment jinamba no 0245 07 99 15 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afa yehwe awake natural capsule okay we na ma ware ye de ma ware so
ɛma ni gye ba fie sɛnea ɛbrɛ bi atwam na bɛma ntimi nya adwuma yɛ nti ɔba da bia no amuna na atoro twotwotwo no awake natural capsule pie fie hɔ no mu a saa amunamuna ni nyinaa no ɛkɔ na wie yɛ twotwo ni nyinaa no ɛmamu biom afe na aka anigye nko a ɛsan sɛ ɔba yusu bɛma so yusu ɔba no na bɛma no mu a ɛboa ma ɔba watinka eyiba ama fe wotimi yɛ adwuma yie ama wote adeɛ na woyɛ no so ase na mu a bɛma so wotimi gyina na so yɛ sɛ bɛma na ɔbɔ adwuma enti kane na ɔkɔ kwansini baako no abra ɛna ɔbɛkɔ kwansini miɛnsa ahoɔden da so wɔ hɔ ɛyɛ saa nɛte awake natural capsules ɛma nkɔmmɔ na ɛwɔ mu no brɛ kan sɛ immune system no enya hoɔden yie ɛde yɛ adwuma ne ɛma nipadua no enti ɛmfa ho adwuma bi a woyɛ bia no wohia so bɛnya awake natural capsule no no bra no bia no na aboa ma nkɔmmɔ no timi nya hoɔden ɛno na sa nkɔmmɔ no nya hoɔden ne a yadeɛ bi firi bi bɛwura nipadua no mu a ako tia saa yadeɛ no sɛ nkɔmmɔ ana no yɛ mmra yadeɛ bi atimi sesi ana na ada hɔ no men etu hia awake natural capsule bɛboa na boa nkwamoa no immune system no na amena nya ho gyinabere papa yie na afi etimi yɛ adwuma manipadua no awake natural capsule esan so ɛyɛ adura media me sɔhwɛ ya me hu yɛ enti a me se empa me ho da wonim sɛ ya na dodo na fan sɛ adura ya yɛ fa na di ne oba ɛda dabi ɛyɛ adura wo nom na brɛ bia na asiesie nipadua no ahode ne wie pɛyɛ a wohia duro bia biam na no ba tell them ahode ne wie pɛyɛ ano ano tell them Akoma ɔsɛ nipa emoja enam yɛ ntiri mu no ɛno ana fa yɛ mɛma ɛno ana fa yɛ yi ti sɛ emoja na no yɛ mmerɛ we soso ano bɛyɛ mmerɛ ɛsɛ ahode no gyina so yɛ ti ahode ne gyina so a ɛno ano no hia hwee bi yes ɛnto hia so bɛsiesie nipadua no ɛyɛ awake natural capsules awake natural capsules medini ka trim ns for na dia badwa so awake natural capsules wodwani ɛkyerɛ enkran a na wakɔ bisa sɛ ɛhefa na kings kan sɛ drug lane ɛwɔ okanshi drug lane yɛ kyerɛw na ohunu hɔ no mu a stores of body nyinaa na aduro no bi wɔ hɔ no mu wobɔkɔ kings walk herbal herbal obenya bi wɔ hɔ repash ventures obenya bi wɔ hɔ no mu afetinated herbal ebi wɔ hɔ baseline pharmacy obenya bi nisi pharmacy ɛna fe rejoice wei ɛyɛ nkran for modeɛ ɛno no ntunya akɔ okanshi drug lane a baby ama kyerɛ wei dodo bi opɛ bia no wo nsa betimi aka sɛ wutu akɔtɔn sɛ wotɔ ba akɔ yusu dodo bia wo nsa betimi aka wodo ne kyerɛ kɔfo dua gapsin pharmacy obenya bi wɔ hɔ no mo afe ɛyɛ delight pharmacy obenya bi wɔ hɔ drug right pharmacy ɛna binol pharmacy wenum ɛyɛ kɔfo dua apuema ntem kuropɔn mu kɔfo dua hɔ so dua obenya bi no no ɛna ba nkɔkɔ so a ouskobi pharmacy obenya bi wɔ hɔ afe hillside pharmacy ɛna bb pharmacy ɛno so ɛyɛ nkɔkɔ na do ne kyerɛ kaso a mo amwa kaso a fɛtɛ ne budumburo ne bia ka ho nyina no wokɔ kaso a de ɛyɛ stop akopɛ ɛna gidin wɔ hɔ no mu a ɛduro na buso hɔ ɛyɛ tribe of Judah unya bisa tribe of Judah ne kyerɛ wo a dodo bia opɛ bia ɛyɛ awake natural capsule ɛne ns ointment ubenya wɔ hɔ no mu saa so ne ɛbɛkoma se yɛ die mu a ɛyɛ dani herba ubenya bi dani herba afa misty herba ɛna Kolinak herba Habme pharmacy ɛna Chris K pharmacy anase Chris K herba ɛhɔ nyina so no ɛyɛ mmea wodo ne kyerɛ o koma se abenya bi number ne biom ɛyɛ 0245 07 9915 0245 07 9915 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wenum any numbers are Dr. Enes Oduro odi adwumanti friend brebia anadwo ahomache awia nyimra no friend no waye crowd obeje so na meko mesre se bia obi tie me no waye o ketra onum aduane no na ofi a opa adwuma me ma na number one friend na omeje adwuma oye ketra when aduane no bibia ye but o fie oni adwuma ye me nja adwuma my perfofro okay wa oti fie asema na meka 0246 76 60 0246 76 60 o friend number na bonya adwuma ye me da se papa sa pepe so ene nei ba bia uwo bia
ya wo problem obi aba obaye manasa sofu bi edi wawu malam bi edi wawu ukunu na etete wo oyire na etete wo problem ben na uwo mu ya ye osekwana kwaka wano adro ewu meso wada eba ne sa me hawkra bomodi ya na bra Akoma FM na en beka kire yen na yentumi emu a ya nyiska enu nti o ba na bia ofom kwane ya no afre producer 020 3933 582 020 3933 ufre producer 02039 33582 wabaje oso na fe wa mal direction no na beme na bright bright CID bright CID Central Police Station woni ne yire Evelyn Ando Evelyn so ewo Central Police Station wo Evelyn yes MTTD etu okunu no wayere bright ne yere yes Central MTTD okay na yachiachia mo yami enshamo papa se abrebia no bright uboy chidom ya donten wo kire yen se de mra ni city ni akoso ya momfafa na munye ni sei sa na be ya kama yami enshamo wate se mota ya chi se ya na che se ya ya se chen for wedding birthday no ni ya hurukutu enu nti yami ensha bright CID Central Police Station ene na yire anwofefo bo si pisita Evelyn Ando MTTD yami enshamo pa otwe ba pada yakwa man so 0322498035 0322498036 0322498037 na otwe ba pada de emane memedro sisi yade wode pua koko pressure be ma waye mre stroke ulcer mesewa dasane so eye otwe kwale na keba misi eba fredman samenko tabi eba shop mu benyo otwe ba pada no ebi be ma wo pe be ma kase wo ba wo pese hoche otwe ba pada na bebo amo Divine Hope ba center wo na de ba ye Divine Hope fre Dr. AJ e was 0551228281 0551228281 ojane shiwa obeba within the baby afrefree Bakosia Waho Mejusuo Example brofre kwabo hawi mo ya bakotara na ya onu kanisa daina omo ansadam so fa nyamisha omo na obakosia yes and then the forward ba na u video na be top no e say u nya ba na say because we did it wa e di ka ba da na so ye be say the tension phone na man bi no o bu nyai so we na me bi abo e be ya sinu we we be toro ko bo dia o je 2 months ko ba u be so e di message wa ba no ya tirinka wa bi na gilia what's no Meda say we didn't baby afre free. Hello sir. We didn't baby afre free. Hey, if so hello, we didn't baby afre free. Me pacho me fidie ne kwa form kakra ma me. Hello, how are you? Yes, we didn't baby afre free. Pacho me dia no do ahanma ko ko na me do. Ma ko nyame strong make my farm obo na am ko first month na last year ne there because you did not allow na obo mi strong mo no na ko to ko ne ba se so na mun class na mun kana bibia to you na ko nyame kam ho make my farm obo nyame so ensha papa we didn't baby afre na ko na bina rote ne South Africa imagine I am quay this kind of story na we can hear Yomo do mo nantia frame ni o be ma no onti ase mo ba no dai se ogu ni mate no e ka ko ba ko na me so sen ko bi ta ma mi so no ba na we na ba we na se ti abon ti pe sen ko mo mo ka ro fe anta na ba ti bi so mo ba je ni wo mo asa na san de ti sa ibo mo ni mate wo mo so so bu ni ye no mo tina na sa ni aye di o ja ba ko fa nya ni ya me ko ba na de ja da bon ti Meda se papa we didn't baby afrefree. Me nya ba ko na pombo ko de. Nya me mira. Me nya ba la kuja ha feze so wa ya ono so ya santero da secretary so ya wo ti o pass. Na nefre
Oh, and then I can't get this year no Malantia no Mabanadi. Minimum. See, Capu. Say you do. Oh, sir, oh, no, Marco to the Plantino. When you be set up from the pan with your Niska. Wait a minute, son, because no bada. What you said in now, the coach is just what you do one or the Copisca. No, they are not made up with you. Yami and Shaw, Papa, we didn't baby a free. That's a matter of Mohammed, because I have no Maybe I way. That's all. I just told them I can't have that. Okay. That man will be. It's the most of now. I said, I'm going to tell to Papa, what I will be here. We will be on Pampa. It is the same. I'm telling you, no, what go by the when I'm like Mendasi. Menso, Medas, Papa, we didn't baby a free. 1937. Wow, you imagine say, first case, when you hear the man in Casayim, you said, you're only down for no ever close now. Only down for no effort, now I do cut you them a damn in pencil. I'm going to remember. The only down for me, we talk to him. When we saw Martin, we don't need the bono. Yami and Shaw, we didn't baby a free. Hello, Antakos. Good afternoon. Good afternoon. Okay, it's you. Hello, Auntie. First case by no. Then I'm Sabi. Actually, partner, is it better off? Is it better off? It's a company who got kissing out Bono. What's the sense of artist woman? Huh? I don't know what it is. When you call it the worker, how can you do? And today, can we take the damn Congo? All the support is free. You have to say better me, and you took over me. Okay. Mese busano se obano onu fu bebanisem na na ko be plan na go mese sadi mo na ekoso no e pa because obebia dem ni tibo de so obano afetin na gini what o fu mo na wa wo na na fu mo fele e pa wa ti ni ko ka ka so no manu o si madam Nyame ensha we didn't baby a free. Mini aba ko si papa bi mini aba ma papa bi mini aba ma so ma tantima pon ko fi ase no ta ko mini aba mama mo aba so you say you ko kan si ye so yankopon say on fa yintwa mini aba media me be ma no gen wo kunu no sebi se ko police station wo be dem fi so wonim kasa kitikiti kura he wo di agwa na dan fi be ma wo no kwa wo edie na nyi ono obo dem enta na dan fo no how can say wo dan ho na wo dan fo say bra na be dan me dan wo dan ho mo ko da ba bi na be ma no to fun o dis afori jam no no asa ba dem no no awo ba ni no ba be fa no ho no mo ni so ba dem no ba be set camera eye sa de we na mama ko senya duma wa ye ko etire na ono so ko ye ya no ko de mu make to senya de ato abante uti akunye na no de ye sei na oba me nya fofo eta abra wo be ma wo te na so na mo ye se si wo akunye mu eti sebe wa no ni aba approve from them na be dia video ni video twa picture ni bia no approve from tina Ghana for bi no se ye ntimi ye di kwati afem obi ne kan di Ghana da abonte ni da social media abra ye ne kukuo mu na won da social media ada bi na ko so ba Ghana ase it's a positive formulation for me that me aba papa me nsme da se power fa kwata wona atwa to okura we din ba bia frefre boni tell ni enko that is really to make a fix okay nothing that is first case no ni na na for na obi bi ka di mo komo na na for no say ayi bia ma no enti na ya we say ama for no be ya di mo dem wo eni for ja ne dan ho no ne record dem wo enti ni ya ni na na for no ono mo ya sa ba chen wo no so me da se papa me da se aha ene de boja ye ne fia da kuma mu nsam dwumade no ebesie bomode ansa wo behwe ho ye wanam ntuo no ba bia wo bekro bibia mo bomode ana eya hwe ye saba ye adwoda ye nyina ye betumi asen ya hye biem na bone bia entu obi ameje mo de ama ebusu apani nsam ye champon na wode agodie mu nsam ato am so die mu ohye pa na aka ho hye sanse weda no aye cool madam se amamu enitie
pain, possibly pain, possibly pain. The thing Ghana, in the world of sports, assembly Asia, that kind of pain. Pimpin Basso Live for Akoma FM any Onye TV. Akoma FM 87.9 Kumasi. But me said the many fear, yeah, I'm a sportsman. Now say about 3 to 6